one TV no ka besia wo tika so atwempena e wo yi long journey traffic abedi mu ansa akosi e friends say super what you do man na to yasumwe mu na do fo so mfa apostle ko agima me no de ahyem ne ye be che otwedi ampo ya wanasem be won won se me mapie wi ayi e ma ne nyon won okre ai ye mo ba de nsam na ne mfa nsem pa ne mra obrenkan samadu katawire bo nyankrompo otwedi ampo ne yi opam kotokro bo agese ajebre otibbreka se sha henche nyankrompo otwedi ampa dumai kase dutan kase dutanpon wa wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompo twere ampane yi menkwa me nyankrompo asidewura na ase ansa amoso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofo tachi wafo akwaku bedi akoyi okofo chamtachia wucha ko chamcha ko bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaja akoframrai na yakochem tetia ye da wa bre mu apiafo amansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampresu numasu oje asoku twere sopu mapontumfo a woje pokokwa hodi timu tin ma Israel adese dominant asase pesa so twa ya ensompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de di mumpo mama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrania ne di fatano oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kantinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampon boade wo boade nyame kasie Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah amen ya do boade ya wase wado ya wode adome ma enne atu ya sumdie mu amen adofo no mo ya ginkwa na azrani mizi agima na mu sumfo apostle ko agima me madi ahie mu ye be che otwedi ampo ya wanasem kra se bre na se sakakra se said ya manfo bo no yini tini dan yesu ye hu bi wani epia ti adidam oba de nchira bebre amen and then sem pan quick yem famra asam na da ho no odofo bian waso yi ebia me kamesi asem pan e ba eyese kan okra etwa wa ma bu mfumi da bi bufu nim kokom ya ukru ye ho adru bia me kan kro twa me kokko emi ho adru simple te be sira wadama fa pen no paper wotro konkwa nwa bi eka wati bi wa femu aba etwedi ampo nyankopɔ si fema no to ne safrɛ wa yes wonya kontapabu okra ene topic na eba no na anu makoka se mi nkrofo bi ntimase na okwa agima me ka sam we da o be se bebre na anu bi me kan ye no de na eye ma wo ntino sa abre no pɛ masam enne no se me ka enne na se wo mpɛ masam a na se yeyi kwan na mfa ofie ene contractor ne ne gene na se yeyi kwan da se fa ofie dia wo se contractor no ni maduma yasa ora for se wutie me na ene topic na eba anu odene topic ne se o man yade na kan ho biom omani dai omani yade no ai dai akan ho biom ana se yade bi ho dada ya chronic disease edi omani awu omani yade na kan ho biom semwaba that means omani ni ayaresa sesei ora for se obeti okwa agima se a dia was net yen sempa na mfa bufo nhia me then try
me so man ya de na kan wo biom Hey. Orofo Ghana na mix Ghana yare ana oh amanfo di me di atem di die Onyankopɔ di kaka chem da se adwuma na me ye ndi nipa be di matem ati ase e na adwuma na ye na asa nafo unu obi ukoda uso nafo da dia uso sebe mframa boni ya wona nafo No correct. etimiti adwuma na ase dada eti se wotime ne emprimu akoma Debi. me se wo man ya de na kan ho biom no man ni wo yade bia ye ntu ase Okay. Orofo na kan na ntesa wo na ntesa wo na oman no ahwefo no ene timamfo no ye nyina ye bom yade Oh yes. ahwefo no ne timamfo no no. ye nyina ye bom yade asore yare Okay. amanyofo yare Okay. asofo yare Ha? asore ma yare elders yare MPs yare Asemaba. ministers bi yare Hey. to man yade ya no aka ne ho biom Oh no. man yade na aka ne ho biom e ba sa na dan di blame ana preto adenti no man besi na yentimi nya lasin bi nhunu se o man kyekere ye no Hey. eye ye ndipa ye timu no ye ne kyekere o man yanka se atrem na adofo wutie mi bisa question sumudi ayakwa Enyakwa ye. sumudi ayakwa ye Enyakwa ye. aneti ye di ye ho abrosa ti di o man ti bia gyina ntie ne je ho Debia. membe ya man yosam wa ha o Debi o and try. o man yade na ne yade na kan ho den ebio Bio. Yare dada. yare dada Ai. se wotemi ne mprimu akoma yenkase se oman bapa Yes. me yenkase se me hye kontomre particular Party na me hye nyado particular Debi. yenkase se oman mapa Yes. yenkase se timamufura No correct. yenimu nyansa ya dwene sabi mpadiasa ye dwene oman kankro yes ya chichire oman ya yo oman ya moman msi ya chichire oman Yes. ya yo oman ya moman orofo se wotemi ni a asem na me se me di tudwa no mo de mo hwe de wa Ghana aye Yare na kan ho. ye ni lesson bia Debi. No dini. ni lesson bia Debia. si ye ba dwiri se Ghana e kwosani me pacho nyenye bamba ko mienu miensa na ma Ghana fa ntuma pafre o Debi o. Debi. wosi toilet a Ghana nye yo Debi. wotie me wosi toilet a Ghana nye de Ghana ye Enye ye. Hwe. unma me kache mo nya wonti ase Enenko. orofo se wotemi ni a asem na me ka no me fa quotation mayo Debi. na ebe fro nya botre niso man ya de no aka ne ho biom Hi. aka ne ho biom okwan ben so de betre o ma wom na nsu ayiri mpra he afi nsu ayiri ye ne Ghana ti yie ya nwene ho Debi. abambie no awaba Aha. sabi nsu ayiri woni pen so abambie ni awaba nsu ayiri woni pen so pen so. ene yesi ye nyina gitum Yeah. ye hu si ye nyina yare Ye yare. sira me se ye mfa nya amanyosem Yes. abambie ni awaba nsu anya dai Eni ni pen so. sira me so man ya de na dai Aka ne ho biom. Yare dada na. man ya de na kan ho biom se du obi tini kase ni tie ne ya se du obi tini kase ni ye fo ya ne ya no sa no man Ghana susu o man Ghana pene Oh. wo pene Oh. wo pene Oh. aje miti o aje miti o Oh. aje miyam o Oh. o man ne pene wo bobina Hey. no bobina gu akanifo Yes. ene timamufo so No correct. na me kan sa se asore yare a nkremofo yare ebi yare Okay. adentia kwan no konkremo e nipa Nipa na kwan na ko. oye kristoni E e nipa. nipa kwan na tu ball gu gotam E e nipa. nipa kwan na di ball ko gu gotam oye nkremoni a oye kristoni Ah. kwan na urabam oye nkremoni a oye kristoni kwan nya mani position a wodi su se oye mbensini bi suafo Aha. wanye nkremoni a oye kristoni hwesofo ben ena sabre wo tie mi sabre ya wo ye na dwuma my brother me person me kase me obi anya na wonti ase se enye sabi mpaduasa si ye bu man ana ye di dibre eye paper work Debi. nya
wo Chef. TSC office yɛhwɛ nkatam Dabi. yɛtwerɛ ɛna mama ka konkan yo Dabi o. ɔbade yɛ wahu yɛmɔbɔ Amen. wɔm yɛdwene no Amen. ɛgyinsɛm Aje. ɛgyinsɛm Aje. ɛgyinsɛm Na kan ho bi. ɛgyinsɛm ɔman no yɛdeɛ no ka ne ho biom na sɛ wotemi ne yɛmpirim akoma Dabi. na asɔfoɔ yɛgu asɔ yɛ members a yɛ preach sɛ ɔne di sɛmmɔne Aye. wɔne tu bɔɔla gu nsuom Omo a. wɔne tu bɔɔla ɛdɛ egu nsuom wɔne yɛ bɔɔla di gu kɔtam Ah. ɔbade yɛmfa nte aseɛ mmra Amen. ɛna magu wei na weba menyɛ weba menyɛ wei wani ba menyɛ sei weba me mepa twe bisa question sɛ zoom lion wɛn wɔn sɛ nkurɔfoɔ bi asate di atɛm obi a wɔnim ɔrɔfoɔ yɛhwehwɛ mu no aban na twam wɔatwam contract mu Bola su jata for. ayi Ai. nso yɛsɛ 29 countries a wɔn yɛ neighbor countries yi Africa countries bi afa no a wɔyɛ adwuma wɔ Wow. ɔn deɛ Wow. mɛka mɛka sɛm wɔ bi o Dabi o. because ɔmo wɔ hɔ no na nsuo fa yɛ dada Fire dada. very good but sɛ wotie mi na ɛhinfoɔ na ɔmo agye saa contract no wɔ bɔɔla na apie firi nsuo mu ba no Enye bola ba o. yɛtete mu yɛsi asambere na agye wakasi bɛn na ma fa wɔm Asian bola. wakasi bɛn na asambere nso afa wɔn ho a Ɛhɛ. wɔn nso wɔyɛ bɔɔla wɔprapra kurom esiesie kurom sɛ zoom lion foɔ ebi wɔ he mpa mo nkɔ tem previous preaching ɛhinfoɔ na esi wɔn anam Areho. ɛhinfoɔ na esi wɔn anam Areho. ɔbɔdeɛ wɔn ho yɛmɔbɔ Amen. ɛsɛ zoom lion foɔ akatua nyɛ ti kebe nim sɛ kebe presa akatua de bɛkɔm yi ama wɔn mo matimi ayɛ dɛ ahyɛ mu kina mo matimi akɔ kan okay yagye yɛpɛ de yie ntini ɔmo agyeɛ efi ɛkɔ hinfoɔ nsɛm Hey. because agye nsɛm Yes. wobɛkɔm no wɔ bi wɔ hɔ nso asabi mu anim a tɛbi wɔ ɔnyɛ ready sɛ ɔtu bɔɔla agu baabi bɔne Okay. wate deɛ mɛka no sɛ Yeah. akaaka ne no nkɔm wɔ nkurɔfoɔ ne wɔ bi a yɛde verse das bi asisi a Yeah. yɛkɔtu bɔɔla ayɛ dɛ egu saa deɛ no nipa nhunu bi biom nti yɛka kɔsi wɔ bi obi wɔ hɔ nom a sɛbi mpadua sa wonya baabi a ebɛtumi adampo bi agu a obɛnya ɔde bɛyɛ Ɔde bɛgu. dɛ na sɛ system ni hɔ nom a Ah. wotie me nɛ me si mi twa atwa wonim na bɛyɛ rough ha Twitwa no rough, rough. bɛgu a rough Future rough. ɔba deɛ wɔmfa ne sɛ nka ho. Amen. Future ko. ɔba deɛ wɔmfa ne sɛ nka ho. Amen. eti saa nipa no hunu sɛ yɛ that na si ha nom ɔnkɔ dampo ngu baabi bɔ ne Dabi. eti yɛmfa yie nto yie Nokura. ebi ni system no Ebi ni hɔ. Bola chance ye hu bi ache. bɔla nkyɛnse ni hɔ Dabi. Akas be fie mu. bɔla nkyɛnse ti boys yi ɛnum deɛ bɔbɔ yaa no ɛkɔ mantam saa boys yi so yɛde kɔ no so bebree su ni baabi a ɔmo de kɔ Yeah. ɛtɔ deɛ nso ɔbɛfa ne ma ɔno ni baabi ɔde bɛkɔ Apatiti bola ke ya esi kromu ninam area tete ewo pebi ekọ. ɔba deɛ wɔmfu yɛ ɔfɛ bɔ ne nkyɛn Amen. ɔhu yɛ mɔbɔ Amen. mesi Ghana ɔman ne yɛ ti mu ɔno ɔdɔfo hwɛ meka sɛ mi akyerɛ mo mo yɛ nyino na Onyankopɔn te so ɔhwɛ yɛ nyina Ɔhwɛ yɛ. wɔsɛ memfa quotation ma Ah. mepɛ sɛ mema nsɛm no meka nsɛm no yɛtie nsɛm no yie Yes. asena mede nsɛm mede quotation aba abɛka nsɛm bi ano abɛyi nsɛm bi ano akyerɛ wo man Ghana ɛbɔ bena body of yɛnsua nyansa deɛ hɔne read the book mepatwɔ Bible ne nkasa wa Okay. Bible ne nkasa wa Okay. yɛnkɔ the book of first Proverbs chapter Okay. 18-15 Proverbs 18 Kɔ. verse 15. Kɔ. Yentu obo ade asem. Bible nkasa Ekinkan se. tie Wose ihunumufo akoma. sɛ nhunumufo Bible sɛ nhunumufo akoma Enye nimdeɛ. enyadan Nimdeɛ. enyanimdeɛ Na nyansafo aso hwehwɛ nyansafo nimdeɛ. dan Aso. aso Ehwehwɛ nimdeɛ ɛhwɛ kyikwan. nimdeɛ akyiri kwan eti adeɛ bi si na sɛ sɛ bi ɛyɛ first way obi a brɔfo kasɛm kora ma kama ato yɛtirim Okay. ayɛ tea bi yɛsi first food is not a food ma Ghana food no deɛ yɛ food Ah, fu biara ewie ni aye fu kra. Ya trafu. ɛsi fɛ mi deɛ mi sɛ first food is It's not not a the food fu. Ba fu we ni na sɛ nso adoso. yiw na na afie sɛ yiw na sɛ yiw na sɛ yiw a wobɛka saa brɔfo wɛ sɛ first food is not a food Debbie, we are fools. na mbɛsi ɔman de yadeɛ no ayɛ dɛn Aka ne ho biom. Ade ya. masa Bible
Bible say obi oye hunumufo no was nakuma enyanum de nakuma enyanim de o ade bi bede sipe no take lesson won na nyansafo so hwehwe ne de nyansafo so asem bi si a na nyansafo trese abole ahwehwe ni solution ahwehwe the root cause yes no sia no kwan yes ye de no there be na so 40 Ghana shankwasi ankom omo nyale onyankopon asoma se koka na asem wo me wian ma ba ho omo nyale onyankopon asem mo agya na mo hye football nko wo na mo maaye enyadam wo ti aka America nkom hye ka Canada ni Mexico nkom hye wo ti ahwede o maaye so fo wa wo nwene wo ho kan wonu TV and try craft for remote to na mo hye so emfa na wo ka se onyankopon wa nko school o smart tempo aka cha mo dada se onyankopon mbobo mo ti ase me se maba ho oba de fanti ase amen homi adwinu amen aba da ben me man Ghana ye be sie nyansa bi e baabi see to toniama when you read the book of Jeremiah okay chapter 9 verse 12 Jeremiah chapter 9 the Bible verse 12 the Bible I know nyansafo when no ye benyansafo obetu yase na de ene okwa me kan obetima se hari de brother kasa chira no when na urade akasa chira no obeka de me kan na say it is say we dey back to yibi chire hey state of Ghana Ghana let situation your mind wom yibi chire hwe baby ejina sabri man tell Ghana okuwe de so obi fie okuwe de obi fie na wiyama kuro no ni yes o man no a river na di no way kra be say amaya titi nsuo so krampom nsuo yom say de tina sasna say de tina sasna ye say na sesasre na wo hwe say nsuo yiro man obi enfa so yi Ghana everybody say Nyankopon se menka ne ntie yefisi wo jabe mra bi di so mo Nyankopon mra kya say nimde ni nyansa Nyankopon de ama nyame suro ayira we ba ni ye mo bi contract contract do pan wa den e jade ko be mo Ghana afa nto pefra no wo so wonye but jabe mra bi di so mo ni mra na hyade ne yesi ayo no de ye be ma ni aman na afa nto pefra ye ye to nchan but ye mi shadi west kadi no this bola na esen no mantam nyina we ma mi kase mi cha nsuo won wotimi nkane shada de no adibon fiti ase Nyankopon bo so bo asase no and o kire nsuo no the book of Genesis chapter 2 okay Genesis chapter 1 ai epie wo edin tro no 2 verse 10 what's it yeah what's in nsuo bi free Eden Bible say da wo Nyankopon bo Edi boss asase Edi ntrom de nesi wo nsuo bi free Eden ebe for tro no ene be for tro no na efri wara ene mu papa ye ntutire dan Nyankopon da pa no nsuo ne papa ye ntutire nan wow anti nsuo na nkasa no o dwuma obedie wow eti nsuo si ni kwan a okwonwan e kwa hwe before be because o dwuma di obedi ntimu si nsuo kwan transit block no be the filling station let the show be try to kwan for akoto baabi o ma mun kan nhye da ne kwan nsuo ye nsi ni kwan da bi ogro na pa mo block ni se dan kwan na otimi didi wasase na yes to be se baabi ya didi wasase wo ha be se nsuo didi be se dan sisi o nyabati bibi anka no o si ni kwan for you see 20 years ago. Wow. 20 years ago. Wow. No say me Jimmy to me. Me Jimmy to me. E tinu ode nkakra. You say down obi anka obi anya ne hwe. E so bati yim. Nsu agi ne kwan. But it wo surface no so tetu no so odan. Wase odidi wase. Kai. Wo de transfer O me you aba fam. Transformation midju aseba no obo ase lotuloti no obo ase lotuloti odi wase sa tim we de wasiri kwa o chale we mi tra akra no we kweko no odere no me feel yo sa me tra akra me tra o matra na ensuom what feeling o matra be 15 years any wa bomo no say 25 years no na adwiragu na akere say wo agimi woni nyansa hwe so hwe me nwenu nti and drive for remote about the fancy kan eti nyeme bebre ho ekoso aye free ye yesu ni aban yes me si nsuo ye nkane nhye ensuo ye nkane nhye obekana hye de na wankasa wo mpai kwa for Friday ama yes one pie man no ade ne pe e pa ni kwan oyi ni kwan
Yadi bo fiti ase no se nsuo na pie mu papa ye ni nyina se nsuo akase yes eti nsuo ye nsiri kwan dabi mati ase Kwame Nkrumah chichiro man Ghana na sa do timu sa bre na Ghana tema Kwame Nkrumah chichiro ye no nima me ka che opre tema na Kwame Nkrumah chichiro ma wo no enti Kwame Nkrumah penso ba ebeto ya ye wo ye tema bonti so papa mu ye adwuma tema va ko ni ye treta conserve no ni nsuo nyi wo nsuo nyi tema o dabi e ba ne se abantu aso eba nyina extension na mo de ye to aso na me de nsuo yire de yiri tama na kan nsuo yiri tama dabi na kan nsuo yiri tama Kwame Nkrumah and dinner system ababako metwaso no mo extension to na o man fa papa ne system na down and to aso efe yiri ha na efe da bi nsuo nyine nsuo kwako yiri ja nkofo betra area bi na nsuo nyiri ho dabi wo pa me de me kase me nsuo bi be frɛ kase am papa ne kan ne kure area wo tra nkofo ba okotra area office na nsuo nyiri ho e ba ne se nsuo yiri ho da bi na nkofo ti wo kan ne no anasa bi mpaduasa nsuo ye makwama nsuo twam wo ho no efe nipa ne do so area ha no na efe sa kwan no mo ye dey o mo si no na upa fa just one man time to club be fama bit mesi lo kwan service road be famu no service road be famu no upa ni big time san kwafa o be ko yesi hosi ade obi esi dan den esi ho my baby ko yesi hosi tini tu o man ya de na ade dada yes ade dada me tu o man ti ya ne ya o man ne ya mu ya ne ya ati si obi a wo bopina o kan second kings chapter chapter 4 verse 19 also catch up some miti and na akwala bi kase ne ti tan o man ne pre o man ne bopini o man ne bopina niti Jeremiah chapter 4:9 Jeremiah chapter 4 verse 19 na akwala bi asem o kan wasi me yam mitima kuma mpia mu ya na Ghana tina kuma mpia mu yawo ma kuma bo periperi na Ghana kuma bo periperi na nipa bada hen wa kwa chance na so for show bo nkom wanti banga Jesus nsuo be yiru that's why manim amadi amane sanka amen omi adwinu amen nenu wadom na nenu kwaje da amen ma no ba bi jani nya dabi o ma ya de we ya dada wo de hwe krom no wo krom we capital na capital ni na district capital they say Accra stay by plan wow we need president say me see we e ba ya kakra say Ghana ya nsua nyansa de ani obi nsuo jare okay obi nkosu mi opo ya ene be bo me see obi nkosu mi ene be say yes ye ntimi ntansi mu nkunta na de oti o man mu nsua nyansa hu so ntubo la ngugotam nye nsua nyansa nye nyama yosema ma yose na we friwe sa preto ye nyai ni ye hunu se ye nyina ye bomu nyina ye ya ni atrase ni se be se de obi nkosu asudare mo nkosu asu mi yo simple ni ba na watom because ba bia nsuo nyino no fro bi o se nsuo yiri ho yeah ti papa wo hem wo se we save da bi papa bi si dan foforo bi o area ho one year later no da bia o ma wo ye save no o block road bi o yeah fiafa wo so oba de vanessa nka amen mu ya o man ne te bia ye wom Ghana the book of Jeremiah chapter 12 verse 4 Jeremiah chapter 12 oba de ya we hu ye mo verse 4 o mi adwini ni what say consider ben say Ghana mpanyimfo ne ya ye tro manu a Christopher nkremofue consider ben na ye ke ho bom asem we kwade otimi mfa nananom mbam konfondo mu wonwuram otimi mfa mo na we chem o da sa no o ba tun wura gwe onu abo ne sese we wura dada mo wokurum nananam nka ho me kasa mo nka wa no je se misrom tram so mo nka no kra o mo do o ma bom sese no wonwuram mo mpe krom dada mo mpe krom no kro de banya no odwane ko diso e beka se bola yo mutumi bi gumu die e no mo kro mo nya sa ne omo ya bia amafo no be ya dia mini oba de vanessa nkan e kosi da ben e na asase ni abobo na Ghana eni abobo na fom ha twetwam na fom ha banya da so for morning ya tiso ya bone ya yenya na edi ehu awu yenya na edi ehu awu yenya no bi bobina bo se na wusi kwa no ha no
nsuo na nka wo enso yesi maami bi ewu o mantam bi eye wo sewa ntu si no ha ne kokun sewa wo ha so when we say they want to do boni be aka wo ti ade bu a wo ya no adwene ho ate ase enuabo na anya wo be nya wo ma tu si no ha na we nya bread ndi afalanga for gina ho nchen no wo ye ka hwia na mudi mponti babu nkofo tim won say ku wo fa bi ahia ma won say ne wanya yi won say ne ye bob na wo fie bim ha wura fin samoni bi a wudi ye no ba de mfa ne senta amen to ya de adwene ne minister utie me ne ebe kan wo ebe kan yes ati MP utie me ne ebe kan wo munya tumi na mumfa tumi ne nya dwuma MC besrew bo modern toto niam yi asamen man wajimantam wo nyina boss wo ka se wona abo ne ye fa ne keke un shede hu de oyo na akofa di wona abo ato na wo ye echi hunu tese wo di ane se obedi echi nye hunu ene ye ba ne be ye se ne be ye se die na wa ye die na ba ye we enye kevia we toilet na besi enwa die na ba so che forum toilet as toilet be we toilet etimi ya ma ya sala toilet we di boy forum yɛde bɔ yɛn wasa fo yin toilet etimi sala yɛde bɔ sa fo yin debi toilet abɛkɔ na soa yɛ ma bɔde yɛn fa ne sɛnka amen bɔka sɔ ɔman ni yɛ yi ada ne toilet hwɛ bɔde yɛn fa ne sɛnka ɛho ayɛ diɛ ma obi ntina n'ani yɛ oyin jɔ yɛ wɔ hɔ wate na nkanyɛ nnabla bɔ yɛ na onyi na ɔfa nkwane bɔde yɛn fa ne sɛnka wɔn mi adwiri mu ɛdun pɛmpɛn so a mi amanyɔ sɛm na man fɔ di wuram na yɛ mi ya yes ano ode ayo sem na mde me si asem dada o tom yare dada me si Ghana yade na kan ho biom yes Isaiah 24:20 Isaiah 24:20 se menka asase na tontintan Ghana asase we aye den tontintan me kasa tontintan we de mo hwa greater crown mami roofing sheet o enye roofing sheet ye ton o Ghana mem baba se dai me si Ghana pampam no Ghana pampam no Ghana asase no Ghana asase no Ghana pampam no we abrosan yo asase na tontintan inentia ni nyina yira ti o dia no soro no no huom dia bitie o mo dan ko soro edusi wa Jesus fam ti dentia ni nyina yira o system num kebi edi patale debi yare no so atontintan Ghana man you know me catch him playing on man to atontintan ehim esheki omomna to ayo so du wonti obi wa binim se fire service wa kasem bi matepen okay edan kra ja hye no a fire service what mo ma wonko ye dum ja no wi a na waje so kopa dan so akobo so o se no ye mu dan nyeden because some pictures e jana fa no a wiki no wonti am ye wa a wiki no e say mu bu dan gu esenye me driver ta ni fie ehye ye nkrofo no ko twa ja to ye fie sa ja kai pa o mo bu dan gu okre ampa am say no jana she fie na wie na ya gayo on ye fese ye kopas nya ton chance egu so aposo from no am say a wiki dan no sa no am say nsuo nso so se yiri dan ewie na so kunu a na nsuo no twe a mon kan hu sa na ho ode na nte sa biom do mano me say tu so man do so ti bia say mu a se me nka na monti asese abani to dan ententan atontintan kentintan o man na tontintan ke so obi a wabro se sheki him say sabuni me na mtwa babo o se ba say him say dan sabuni him say insabuni na mo mna to ye mututu e ba sa na mna to ne di ye na ba ye so dududu ye ti ahwiase e te ba sa di ahwiase na ba e di ahwiase na ba no to ba di kun ya mo no mi agiri ni mo man ta semla I'm talking as a man of God yes me nya politics wa o e me beso bi be politics wa me say yare dada yes tina me so man muni nyina yare read the book of Isaiah 1 Isaiah chapter 1 nyina me say Christopher the part of verse number 5 Christopher kan adetina omomo Christopher kan ministers kan Christopher kan nana no mo ti kromo mo tre kromo mo so ti kromo mo ko fo so obi kwaduro so na sa bi praduasa obetre kromo tu bola gu amo so kan adetina omomo ye nyina adetina sa how meto ye etimuni nyina yare etimuni nyina the whole country ye no problem ye no problem
your problem when any problem no yeah baako and then you shoot in hero is go ka say normal you shoot in hero is go ka say normal Debbie anodin crop difference proper system at all papa I plans obi aye mistake what na trivial area Obadi am fanisan kan wo mi adwini and na as a driver wo ye driver papa na wo se wo drive ye no driver banze hia sa na o man na sesi ya wo ti mantem a wo pese wo di mantem woni no no bi to no so jimi wo so wo ba ofa be kan area na wo ti na wo be fo so wo ye wa de yiye no na obi so ti mantem wo so jijifo bi aba area wo jijifo bi di anai o man na ye asagefo anya agegefo ena ya fra bo asagefo bra no no bi so bo agegefo bra odi hia asa obre ajazie nti obi asa sofudie obi ani abre so person boss sofudie no ba obi so jimi won ba bi enye di ni obadi am fanisan kan o mi adwin and obi bo asage for bra no obi so bo agege for bra no obi ti zongo obo so obo zongo community ho ba obi ti zongo ho jimi o zongo Christian community obi ti obo so obo Christian community no ba ono ye osage for no obi so the same area ho on so than Christian community o jeje for osage for bi no obi so adan jeje for ran fi obi hwan fi obi osage for the same fi o jeje for bi ya Etimoni nyare me na me catch be si ko party awodo ni nyina so party ni nyina obanyo osage fu bi o je party na si ho obako the same party no agigi fo bi tim obodi avani sankan wo mi adwini kanu wonu mu tv no try o etimoni nyare ene timoni nyina yare akumamu ni nyina hodo akumamu ni nyina yare ahodo efrem na sikuso tifi na so 40 ona so won kan yakopaa sam nkyira ke kan sam fu a sabe wi asensam no ka kyira won kan yakopaa sam nkyira na so furo na nso be yiri wa uni no dansa kanu wonu mu tv no try peso afa remote fatwo wo dey try na obo ndi yakopaa de be yo efi amna sikuso tifi free ye pam ko sit down emu bia nim papa bia nim platform kronkron akese ye ka prekura out ase kese ikro ni na wa kwatwa o man Ghana no man no na wa kwatwa Ghana ya sa na djoba Ghana ya sa na djoba ompie data anajo ne ho kama she na wia ka she na wia na we na ho plaza etwatwa but you we state of the nation ye Genesis system address na no be ye preaching na be catch say ye need service road Debbie ye kwan ya na ye just service road na to nche na ye futu kwan na bamna obadi hu ye mabo o man tiase amna hwe bola na ase na ye Ghana for ye exam say ye koye hallelujah and nso na prepare ni na no se munso na monye the paperwork ni they say this is the state of the nation the paperwork ni the paperwork ni and now do river na down no kan se na tama na enkram mie kase no na ye nsu kase da ho it nso tre okrom we da ne gota atiase nso na ye nsu kase and ye gota dia ma no ye mu nso we kekekeke and ye jani ka brochmem na wan ka sabren ka boat so oya munyi bi na ye fan kire o panifo mu to kwa mu hunu de bia mu hwa mo de na hwa mo ebuso de me ye bi na na do bre so me preach was abren so ayen krofo bi fe mu yi ko ma bi kire yo ma bi kire mu hwa mo de o mu hwa mo de ni yin o ma bi so de kire mu speedboat bola ye de speedboat na da ne bola a platform kwa na platform kwa ene kro mu no twetwe no wo man ho tuma ye mie kuro ni kese ye nkyekere ye nsa man yade etimisi wo man yade na kan ho biom kan preach se Ghana yade na se yade na kan ho biom wo mie pa na mie mai wan kyekere pa na kyekere ko na mai ye betu ba we be kasa sa e be kedie ni onyina we adwe fi bra so to be the kedi pansa pay so me kro na o no agya kro na e pacha wo mie ni agya kro pacha ATS ato ni agya kro pacha ni e goma ni asaba se obunya ma e ba bemia mai e kura asa awie no oba ya ba you want na chichi kro we eti amasa asne ya dampai ni ma wati ye nipa ye si to nipa 22 awu our friends say we aloboshi o say hin o and me yiwaba na wan na ka je so ne bate wo pa mo nko me preaching
anya nkom show me preaching nyankopɔ de ni nyina fra me ka say nyankopɔ se me ka say don me opa yi me preaching be sham kwaku bobi fena me odi for be bana me ka say me say me atin nsuo nka my hu nsuo we mo am nsuo nyansa kakra wai obadi ya we fa say amen omi adwinu na ne wado me ne no kwaje da aye preaching yes preaching this one man no o si Jeremiah ko kan nyankopɔ asam nyankopɔ asam no ka no preaching no odi nkomhye ne fra nyankopɔ ya wo hu yamabo amen sebusua mahwe de hye nyankopɔ ncheche mo yure aba once we area wo MP beba abam 5,000 5,000 say edinipa nkwa rawusemu nyama mo bottle water mfanse wa hoho se mfanse wa hoho nsuafo bi mo asama ni nsu eso mo yemenim awjina na wasu ya 5,000 envelope be woden obadi emi adwene mu amen galam say ye kan wasama ka pe na man for toma no asi so appointment my brother mesi men kasem ye ntu godo mesi ye ntu kwampa so mo ye sama ambo ai kromwa nyina hyensu kalawie ye atiase onyankopɔ hu ye mobo amen ye ya dia mesi ye timu nyina ye difo yes na fodie ni ye di no ehwo aso die nti eso aba ati ne fe ye tu amanyofofo omo so omfa o ye tu mfa mo se momfa mesi ye tu mfa mesi oman be kwame nkroma kekere we friends say wo kekere tema ene tema choku odi ashama ka ho choku etidie ne wo awaba no so die na ya fa sase da ho yentimi ntro manum oman yentimi ntrem when you go to uko China when you beje ubeko baby company aso ko baby omo ye camera ubeko no eye showroom na wokurum company na nkasa pa no baby a factory no won e hye nwuram industrial area ne wokurum Ghana industrial area ne wokurum industrial area ne wokurum obi da chi pe na factory kakresi ho ese dum pempe so ye hunu se no baby we adu ese kate ne ma wa munyi company ni mfiri ha monko ha munya hanum ne tro manum ye tro manum tini panatia na oye adwuma wo friend say we oye adwuma osuhu ni panatia na oye adwuma winiba oye adwuma apam yi companies ne kono to yes preacher ka besi sande ye kan mo fo say me share won kom say nyankopɔ say me ka say nchi ontino wonti mase wi na man for trete ye nyanya be wo say mo manu akumia na ya so mokumi ambenya hoto opa obi times obekumi wanam oba try so be bibi na ka mehu kansu ye ba yira chense nde mu nyam na me nante baby na me nkama sam na me nwiem adwuma na me nko oba de amfanti ase ma and no biti abam wo ka oti abam wo ka na sam anu wadwa lai wo ko opposition pe wo ka penani age ho ho do no so nya ba ono so ba pe no so nya bejo ono so ba pe no ono so age lai wo kasa too much yen ka sam ben asam dada na yegusu ka oba de amfanti sen kan o mi adwini amen Bible na me de kasa kire ono kasa kire wom say yeah pedi obesi ano kwan yeah pedi obesi tokro no kwan when read the book of Ezekiel 20:30 verse 30 Ezekiel 20:30 me show mu bia me na me show Bible no me ya printing press me na printing Bible me show mu bia o de ko possible nkan so head aí o show mu bia o show man nu amanyofo no bia ye beto aba ma won a o beti ban a o beti nya beje ban ana o beti tokro mu tokro na ya de famu ba no o beti ho o beti sa tokro na man say asase na when ni wasi tokro na o man ansai ya tutuma om sa beje ban nu o ba de hunya ba de plania the book of Jeremiah 9:1 Jeremiah 9:1 verse number 1 me say go dey be pastor yin kan chira me hwan kan bien kan ye me check be nya problem Kedian kan ye the state of the city na obi no aya no yi bia man ko onwa victims ni bi yi bi ba wona obi mame
a no nsuo ni fa no na obi ko twen just say no Ghana for Nyankopon na yad mo yes our experience kaka oh yeah e ba say next spring na ba ane de ba be check we nsuo ni fo obi bo say na kofo bi na ekoyi no ehu ne kama na say yeah rescue yeah me be na Ghana this was no wonya to ba ko Togo obeko yo minye nsubua be na Ghana no de wa bunyina ko se nyina wo dream ko se nyina wo dream ba de wo yema to ka de buko Jeremia na wana Jeremia na verse 1 to me ni hwa Ghana Jeremia pa ba so ko to yima mi na pese be ka what be show man no a no dey se me tie yensuo ene okwa ma se me tie yensuo ana ma ne Yesu bura aka mesu ma ba wa fo na wi na to me hwe to twach wi aka me get that cry region je transformation na de wo se transform no e di we se nkola nsuo we electrify no te latin for so enhwanya se mo num ni ntam no mo jana se nsuo yi aye se yi de ntam na light na free nsuo so ni nsuo so nyeda enhia asemo sine no asemo sine no oh no se betri yensuo ene se betri yensuo ana ma ne Yesu bura aka mesu ma ba wa fo na Ghana situation we obi na okono we lose control oni da so bia e to obi na tubi ka ko hia no to ria wo mo yo wa do say who man no na area boys that's how I do so yeah one so bia so dum the fe no bia agi no ti say ne ko we lose control ko yibra biom ne mo sa we lose control ko back ade ba di nso da de ne ba no ade o de bon o be pie ho adani apata da nsuo kese welu odim kese bibia kese age ne nsam eti kese eni da so na sa ade ne ko eni da so na sa eni da so na sa eti di onu to mu bia ya hu no owo hini amabu fumi o ama ogman ne yade na kan hu bio mo eti obi enu akotwe no otiwa enu aso nu no age no mi se do sabe o hwe na hu men no area boys woman no ria boys ni eje hu o da metri Yesu na meti yensuo ana ma ne Yesu bura aka mesu me man baba wa tofo na nyana na do mesu me man Ghana meti abreho aden yare aka no biom aka ne ho badia ya wa hu yambo amen o man ti ase amra amen onyankopɔ yɛ nhyehyɛ bi to hɔ efi na dokoro yɛwe ame ka se nkwaku ya efi na sam ma misisia na ba efi ne so ukọ Bible mu a ukọ Deuteronomy chapter 23 verse 12 Deuteronomy 23 verse 12 chapter 13 46 me be kan se mi kakre bi okay e chewa de bi kitu bo osi ye baby onyankopɔ ka che Israel fo ye baby o man no mutim no munya baby e won saba na chi na wafri akọ na ho na obia be kwa kojane nan won kojane nan e won sraba na chi na nya soso wo wadem obia so na mo anya soso e den e wadem na se wokoto sraba na echi a echi ho a yam kaw na pese o bibia wodi afune akoto so sraba na chi na kokrampo na wotutu amana wi a na wakoto so na wi a wakoto so na wakata de efiri wo mu no so ye efiri mu ban so ye den kata so onyankopɔ pefi e mo bi hunu yam ade kata so oba de hu yambo amen enne ne ye yesi rough en mantem babi na nkofo ni nisi rough na arawo sama mi kan obi kasa irokwa ma de na pese o kire obi ye rough no enso na bi obi eyo area bi a toilet nyadan eni o te bush na nkofo yadan eni munti de bi kan o bush na nkofo area bi o ya to aba ho omni toilet we omni bi eti epoka krabi na pio area o mantem wo boys ni guys ya kokko shiti kotwanto yeah eti nso yiri se area no nso bunkuma fo ya abakuru hi na ekoi eti nso na kota maami akosu amansa dem ya akoya abo ache fie ho no na wura ni dem na ene one ne mehwe no e de no mo hwi mo hwi ni ama dem so man nyina yare no ye ti muni nyina ya nti abo wa samin ma abafie obeka che se ye ba ya akwa nse mu na oka kire yes body infanti ase amen ye ni toilet area ho ni toilet area ho oh no the eposi mantem na crofo toilet tindansuo na nsu eto ya twi ni na ye den aba
and I once said diadrum money man temwa almost why ye first saying manhole ya no so almost away no do munyi dia ye say no biatum e yira fafinte fie on so na be fie na nipa ne say yire no e nsuo ben ya yes nsuo ni kotamu nsuo ene ya ni nsuo ene niema fun nsuo se de bra yi nsuo ora yi to nsuo mo kwai wanu nsuo bem eti we awanu mi sankansuo de ne kwai kra gaye because what be the water no that what ya towo but the busum ba ko mienu ti ya de ben ebebo benya no aduru wanu niema benya no aduru Debi. benya na hospital so what Ghana so sa do ba kwese mpanye dai no bed no bed. Hey. When you read the book of Jeremiah, no bed. No bed, baby. I was papa yarsano. No bed. Yes. No bed. Ya the yama yosem. No bed. 8:15. Obia trans obia kwaba obia ba oye drope. To aso no mesement to aso. And the hospitals get HC wuram. Obi be bia no. Won say akwaya man yosem to obi be so be because all ko bie no. Obi pe ni fie na ndu pe obi aka che ne say mo ba ma anya hwenye de na mbeto aso sa nyansa we ni nkwasi asem afi amayofo anum etu obi ba osimi so pese me so me yeme de ene ya twie sa ya chi no na sanka oyo mamba padi anka betie mi wo de mo obi anka so anya hwe onyakopon no mi de wa be ye Yes. sa me so me nye etu hospital si ono say twa another foundation Ya twaso je kan. hospital si ono ye twa another foundation asem prani hospital si ono ye say twa another foundation hospital again we we keke no Misi wa manga na sike gungura mu eche bisi ebo free amanone sike gungura mu emu school gungura mu hospital gungura mu office gungura mu wo benye obi abetra se abetra radio station akota TV station abeka se mo ba mo ye de an nye nyema na mbeto ato aso nipa no okasa no onim nyansa Debi. wajimi ma we nyima dwuma mebe host ni bi o no mebe ke kasansa fu we are host yeah host na we say ka bit me program so fa anwa dia na host it one hand na ma so san kwasa sam we so ma na adi hima no bi ba o say no o so be fortune fu yes wo anya one fa policy bi ama o omo de na beto aso ji we be de ye foforo ti kwan da o nya ati ko ikwa foforo kuma si do dada o no ye ko foforo ye wie ye na kanu ya aye death penalty road na what's uko udi anya yi a ye di hia mpu Ghana simpu la mbesi ye ko foforo oba de hu ye mobo men ka so ye foforo mistake o wie ba ko no so am your phone both two parties now na we nye na mbeto aso nye uti ba sa de na mo ya me nchai mo we ye ne kati we ye ne asobo fam na mbeto aso ye na mo ye mo dia ye tia ka ye tia ka to we nyansa bi anim mo nya skanodia Debi. skanodia ye yi sa nyansa we sa kasa fi we free anu mu a ye be hwe na obi aba we hu se ento aso when read the book of Nehemiah 3:17 Awopa kwa babu na kwa we. Okay. Lewi fo ni Israelfo anya we ba no wewu a we ba no wewu no beto we ba no wewu no beto aso. Nehemiah 3 verse 17. Nehemiah 3:17. What say? Onu so na Lewifo bani ba Rehum ebet obeto miemiemu oba ye no de obi ayato wo no jato wo no obeto miemiemu ebe miemia dada na wonum ni nchemu na Hasabia so babedi ade kila ebupen fa so safohini no so ma sida di onu so miemiemu so ba no beto ade ayato wo no e ma na bupen no wonya ntomura mu onu so na wonnuanom Hinadad bai baba wai ko Kela onu so bedi ade ebupen fa so safohini no so babi ayi obeto miemiemu si ade ma no okodi so no de yayato wo no wanya nto wo okwaya den obemiemiemu to so amehodo no ni nchemu na Yeshua ba Esa Mispa safohini onu so bedi ade onu so obemiemia onu so beto ade wo so Ghana nkwa de obane si wo obetwa new foundation so miemiam kai omia enwiri
na me say ni nyina ni free amanyofo no okay obi ba kwatra we radio station akasatia TV station akodi atam mo nyare ana ko for the police we ba ye ana run the police we ba ye ana we na di we ba mo dia no matinya ye eti san sam no ye omo so mu say ewini nkrofo adwene dia ene ye di ontimi nya kroba so misba da maybe papa san nkrofo mi no we nyon won nkrofo agi nyankopon omu so nya safo obo oh enu di fom na ni ve wo mom kwan asem na waka no asem na waka no aka ni nyina asem na no to na bia play obesho go not bench okay coach in fix no no be do no the trifa na o trifa na musa otesu sa motew obadi ohun yemo onyankopon hu Ghana mobo me so on man no yade no aka no biom Maria na aka no biom ni ti ya ne ya Leviticus 13 ti kan Bible ni enko verse 46 and adodo an yade ye e won ko onyankopon kra ka say obi yare kwata yade bi bo obi hu Israel man mu a and adodo an yade ye e da so no yade ni say ensan yade a etie na ne hontie yade no ofre say ne honte eno nche say bi predu say bi ni wagu fi o yade ni nti wode ehu bi ato so say sa yade agbasi besi ne honte die ne ansie ono nko antena enti mo mo no nko antenti obi nkodi pako ne nchai mu ja ayo de maybe nche onyankopon share bi wo kwa nche be sound osi mo no nko anya den ono nko antena esraba na chi no ontena nko tena sraba na chi yes yade de kwans wa den waba etina minim bi ti se ntobro chakwala mrs e chakwala ye man kwala wo fi o ma kwala da because ebe sam nkwala no ti oba igbesi ni ade fite bi asram na ahye ne nso menu sa kwala we chicken pox the same thing chicken pox ti aba pe do bietu igbesi wo ni atu wo ni nkrofo da de nko aba koda wo dem ya mew bon ihye we ni o adenti ya huni di asem eti dabani e betase bu nkunta ya hwe huni di yie say danger zone yenkwa ha wo ge dan ni bia esisi be areas bia anhwa form a wo de yi bi mame dudu na nje dan ya dan yo dabi bi ye kiosk mpapa dan ni padam na nsuo ni yiri wom he for the mom kwaso mo boss ha dan ni sie ya for the ball a boy a ma kwansi ensisi sa dan ni si sa area mpapa dan ni sa we nu de adwinya wo de ko ya gbam nsuo na ebesia ko ni ebi enkro bi enkro for kiosk na ebesia ko na de nsuo na ebesia ko ni nyina area bi a yem fa ni yem fa sa structure ni nyede ensisi ho de bia bo ko na nsuo area na sabre bi age e dia man ko for gigi 22 series gigi 10 series de 5 series gigi skefin ko for nchen but ni obi ne concession ye twama no ti say area no wan dey akọ wo say dey no and load na eh dey load ship na say wo say wo scarf say wo Ghana pa we alajo no ha alajo me ka say ship afa ni ama o there be nya ship enya ship alajo no alajo wo say scarf wa pa Scraps and then you scraps. Hey, Kwaku, say you are black. You know scraps. Yeah, because Bakuru dey anwoni. Wow. We Bakuru bra. What you say? Demolition. Nyanko pankasa jin why then? Oh yeah. Aba o say enya ship. Oh, Miss Ediaba ship. Ediaba ship. Enya ship afa niama. Enya ship afa niama. Container no money niama bi ankofo bi asese gugu area. Kofobi outsom to Toscas. Ama the place be tete ho. Obi an control wom. Wow. Ti ene konti we bi nyina ko he. E kofum. E ponso be yabo. Kopum. Bounce the state of the nation. No, Ghana. No. Ghana yade na kan obi. No. Yade we yade da enso yiri wo Kwame Nkrumah bre so ebeyi obuzi apre so ebeyi wo na dan kwani papa pen so ebeyi wo champion pen so ebeyi wo obuzi apre so ebeyi wo Jerry Lawrence first second anyway PNDC 1 and 2 3 ebeyi wo nyina ebeyi Kufuor pen so ebeyi Nanado 1 ebeyi nu Nanado koi ebeyi Mahama 1 ebeyi Mahama 2 ebeyi Nanado bioma bi ebeyi tidabeni yade we ye chronicle tom I see a trans in your fear, young Sabine, sovereign once for who say,
ba kuni magika Canada me si Ghana sese he oman no ba bi greater courage na choku obi tim o o so obi tim obi tim o so wada with the transportation we do free delivery but enyo penalty balandi etimi land we bia e to bia we ni captain bia that be o what's that we as a drone we system ni nyo system ni nye system ni nye system ni nye Ingrai system ni nyo system ni nye oh no enyo funi we di ani kwase mo man no funi ni nye funi ni nye mo dia contract muni zula yo na mo twam wo mo hwe na wo prepare ni ye na assembly ekodi o mo say ye no hwe o mo cha workers o baka fa o person zula me for so nam krom na workers be na ban afa o mo assembly ni mo prepare krom se se krom mo wan o mo ya o mo ti fie we ko ba no mo fa party members ba ku mienu nyansa mo fa workers body our infantry azamla se zula for pay na nya mo no mo nka no mo so mo ye no mo ye dwuma o ma bi so dem kwala nya so mo ye mo se kwala boni be no aye ni boni wa ye ni se ya wo se Ghana ni ba ni boni wa ye ni se ya wo se Ghana ni ba ni boni wa ye ni se ya wo se Ghana ni ba we that you better cause me o proud so ye Ghana ni na se nsuo no fan 3 times the on timi nya proud sa Joe fat 3 times be da proud I don't pay fisherman oba de mi adwenu amen o man ti ase mra amen ade ye do manage craft ana de do mo microphone team they say basa na to plans so ato plans nkwa ato plans nyakopon na di enwa for fit to the sense nyeme bi won na de ese yekum eso on fa se yekum ni mayen nyeme na se yekum no on fa se yekum ni mayen cause light ye adwuma nsu ase yiri ewura dan mu nyina na so light ntimi anchi ni pa nsu got yat for ya yes as it bond down nyakopon ase ni nya lesson bia o chem ye mu se se trust bi nko ntatoto niema ye kwanya ye o man ga no ye kwanya adwuma ni o ma enum da bi e dia semini ye kwanya ye di makeshi basa tan di makeshi basa no oba di mfanti ase amen wo mi adwenu amen onfanku o mi adwenu kan wonu TV no ba bi e janu nye wo bedum TV wo mi adwenu na wo yesu na di for so banage mo na motimo na wo so kwa no mo tete okwanma wo tete mi okwanma wo be kum ma ya wo de na de wo mu mi mo fa mi bra ye bra panyi gire ni awu mi bra panyi aza ya wu mi bra jo wa de mi bra Isaac ya de na mi wi wa na ya de dia ma ye Ghana memu oba de hu ye mobo on fanti ase ye mra eti mo mfa owuo ne nto nkyɛn na mo hwɛ ma na mo ntram yi do ma we ya obekum nipa mfere yakopo wangasa wo mfere yakopo hu mobo o man ti ase ye mra awu trasi kwa trase wo pami owuo onyakopo mfa bo ne nkyɛw o hu mobo ati hu mo mfo gwafo no twitwiri fam body man ti ase ye mra ni mu ba bie threaten be ba be frɛ na wo hwɛm na ye o preaching me na me ka kyerɛ so fon ko hye bo ho nkom body man ti ase ye mra omi adwinu ankasa usua nyanse wasua hwe ode hwe tibia mesi sofo bi hwe me sabre wadine jaga na to hye nkom fa den efa eje na country we na be di we na Ghana be se na we be se eso kwan yo nam so kwan na sore no kwan ni nso yira fa we ya na ne members ku bebre nso ai den eso jag ne o man situation ato na o hye football honkom o ga nyankopon adaje no bi ka kan yentia ene nyankopon obi e bi kra fra bo for so mesin ko bobo mo Ghana o se nya Robin o se nya Robin wan ko bobo no so fra bo for se bo for me ka Ghana fon ko bobo enya Robin na obi ade Robin na bona boto na boto fa Robin oba de hu yamabo amen omi adwinu amen agbafo no striker na say okochi nyankopon ni time dabi say o ma wo do abo America wom Canada wom Morocco wom Argentina wom Brazil wom Netherlands wom Belgium wom Ghana nkwa mu a yankwan yakofa bofo so mesin ko enka ya woni yankwa bo na de yakopɔ tesoro no na den na Italy nyum Italy ankobi Italy Israel ankobi yankopɔ nko a wow Saturday we mu nyina no my brother me so na ma we
say yes you hwe nya adwuma no ye be ni say dia say ani be hunu e to de bia so for check be bia trend wa na ho na so we dey we nsuo ye yiri say obi be hye da kwes o kaka asem bi na say fa nsuo no dia ene ya waka ma hye nko fa nsuo dia ene be yi bibia to nche mo nko fa me old we ni mra na e ma obi ehun say me hye nsuo no de enko bebre ready trending it e bad say na football da ma so bebre akogusu no na go pon me onyimi sa o mo nyama jisu wan ko school tu be ni tuli ya o mo be kadum obe kadum wa nye tie ne be shaw I lack we ma catch o we ni ma nyakopon mo bo me si wa nyakopon nyele mo bo tu ko transfer na so for jan no show football nkomo a we ni nyansa I'm telling you me say dey be can na mo ntima se no na ni nyansa go and listen to the word of God now go take football about the man just amla read the book of Jeremiah Jeremiah 27 verse 15 no what's me suma won onye go pass won suma so phobia so won football nko erade asam ne onye go pass den na asam ne na wonara ya so for na na wodi ana omom do mo pe wodi me din asam nko onye go podi kwahye football nko onye go pass suma obia da bi osuma obia na ka Israel nyankopon una ase usuma Israel nyankopon Israel nyankopon wa ma Israel nkobo ni da bi Israel nko wake up da bi ya show qualifies me prime Israel yes said that above one qualifies na cuz above one team and support Israel one qualify na Ghana antia ye na nyankopon ye wadom no nya bi akwa mon kokko ye na mon fanten wan kakra like bia be di manim na oni mkrofo e bompa ye ma Ghana mani na akoma di football na chi o enye wo sofo na ma Ghana football no sabi Ghana be sha team no coach na coach what enye wo sofo na coach team eni onkoji coach onkoji coach what enti so sofo ja no jaba aboto no che football nkomo a trend a trend no pe Jeremiah 28:15 ati football akwaku bu nsam timi chichire the first King o timi chichire dia no ati wa chichire na no to boso na no atum so ye ho adwuma bi ene ese eni akofo o ya mamu nkonta e je ni monya bia fama hwan ya football obi hu pada opa ya fama hwan ya na moje ese na moje di monya mo ese akofo so je di hwan ya ana coach so je di monya mo ya ese hwan ya masa mu fama sam so ni anya o ko pomanti asem na wose me nkan che di for wose na me suma won suma di for bia me suma won me rade asem ne o pa ko check predict and win enkofo predict ana me ka chiro and sink enkofo de predict sink ai uru yasagu mu no enkofo de predict ekope tennis ball no ma predict color we no dia to geng kwasi anu ahwe bia ma me na ato etomu 1 2 3 penance we awini autopus so predict Parrot is so predict just nyina predict eti pacho mo nyina mo na o me autopus aba prediction predict and win go for predict agro moadi nipa ko game game Jeremiah 28 any nyago passam debi edi aye dan wa so for fi Oko ka so bu hwem na yo preach kan nyago passam wo me si so for bi o make sa we ni bia o ye trend yes o hwe woni eti o ye na ho fama no pe eni obedi di ho na se afa eri o jire obi so predict high send for am wa wini o ye divo David o de yibi ma me fa di be njira wa gwa obi so predict bi wa obi yibi aban ye prediction ni bi ebi ni be sink no Hindi so for we do eji you say you nyina preba bru na ide atom tiwe moloko ni Brazil sink no dey you know yes is blue so blue na win it so for ajana wa we ajana wa na ajana tu na so de madana ajana wa ajana tu we so win it tu ajana wa ajana tu obi so di odi ye ono so dia the content ono so creating no the content no e say black na nya 3 dia cause
Blue so nyatre. Egwagu ya drasi die mo bi ehu de kosi ye. Na de kosi ya de say predict me. Wa odi akono. Obi di oye no. Otopos so de ho. E no ma ko fa akọ so de ho. Akọ yi gan, we flag this on my way flag, we flag. Now the agina say ya. Oba no so flag no. Pe. Yes wa share flag e be wini. Eti we nya dia sabi mpre ya tam ko transfer there. Debi. Oh yes, I'll be going when you must you. Oh, Muguda. I saw for me to move. Me can't born once a man, no. Still, I can't want it. Mabbe gum when you must. Mabbe gum when you must you. And you for us or no more. I'm a Tracy Bunkunta. Oh, my Jimmy for Savio. Young Quaconi and Mohel Conis again. Accordion is. I could pay a blase flag. Eh? Obi prediction now. I could you know Opeja. Yeah, so Sabon on boy. That's what you're saying. Papa, a cadette go coffee. That's what you now call him to be a flag. Yeah, no matter what you're saying. How about the Amantias? Amen. Me patch when you read the book of Jeremiah. Okay. What's the mean? Can't you Jeremiah's very first say 27:15? He say, "One summer been what's the mean? Summer. What you the Muslim your man situation? Yes. What could me tell me? Ask me, Yana Mempo. Ah. What's me summa? What's one? Never pass him. Now, one hour, me ding a shank control. So for now, being a pre. Would you never pop so that me aqua Konako just or them? Nako Cassi. Hey, Mungo, you are suffering because I'm punch up bodiano. Please, me. And because of that, I might check them as I done it. I done it. Wouldn't be the one. Baby, man, that church members. What Cassa? I want to suffer also. Yeah. More than man bet church members. Oh, then you bring the door. Or Tiwa, you are not swinging or pay the free software or the rashes of them. The Cotrabe. Halfway. Can we say member need to dear? We a hero. It did it twice or 3 times. We need to pack away on his why. Why am I? Julia, Mon Twaswana Moshenko. So forward on my Jimuno. Be a person. Abamishama. Jeremiah 28, verse 15. Verse 15. Odifo Jeremiah. You are Jeremiah 20:21. Okay. I catch Odifo and then I say, yeah, some way, Odifo Jeremiah catch Odifo and then I say, Hanani, tie. I rather somehow. Me pamcho Odifo bi timi catch nyonku difo so Odifo we come shall we share the obwa. I rather somehow. Upon Cassie, your meshes and come away. I want to made you on my yellow man, you don't know ya today. I trust and Gan and Nico did ya, or speak of Cocosoto. And just Obi Sabi, Oko Jarinaka, Oko Bisa for the top of toilet Troya day. Oh, you shouldn't talk. Is it coming quite be the Kayam? Yes. Is it coming quite be better? Ah, and a near TA. What's the other near TA? I rather somehow. In some you are so for Mukika, you go pass on Sumamo. One more man. I am one of more man. I don't want to trust Samson. Ah, one of more man in the what to trust Samson. Yes. About the Miagin. Amen. Muyamo man didn't want to trust Samson. Jeremiah 21. Gana koyeni be pay na obi abejame sofo na de Ghana yese my brother munya yo no man nyina akoma e so man akoma ni akira anko bi ntwa hwingu Oh so man nyina akoma ni akira anko bi ntwa hwenye de enwu ate Nagopo yawe ohun yemobo amen o ma yente ase amen man nyina akoma di akira timo fo man akoma ni agro sa de bi 23:21 Jeremiah Bible asofo man sume di for no post won sume so to America adifo ti mo ya sure say Jeremiah mo de o meye ni de bi man kasa man kire wo so kasa nkyem some kwahwe football kom mo we the situation man no mo we the state of the nation mo we the man no Great Accra region mo we Kamani ni mo state na yetimu no wontimi meka we wansam na wo koka Brazil ni mo ko wansam wo koka Ghana enye Dubai no e Dubai ni Ghana Dubai ni e Dubai ni ale swimming pool ala e Dubai ni half o dale e ja to half na nsuo so isio Ghana anwasam nsuo atọ na nsuo ne yiri no na eja so atọ one side enyan man eja ahyem magya pade onyankopon anche chemwate bani say ya obi eja pade Betrashio yo
na ka kanne ka ha obi ye na kanne friend Dubai na makoka tete Ghana yeah Kumasi ye friend Garden City. When you read the book of Isaiah 62 verses number 1, Isaiah 62 verses number 1, verse number 1, who mind ni cry Garden City Kumasi Abba Zion dachi ene onyam. Wo hwe Ghana dachi nani monyam. Zion ti Wo hwe se nani achichi Kumasi Meri mu ama no. Abba Yere se na binti. Wo hwe se nani Ghana Kwame Nkrumah achichi tama. Menye kom. Abba Eni because say adenta ne tiri ne bepie. ye hwe ye pese the train ye kasa ye pese ye ma de nyak ye tetefo de ye no ana makro na pagya na ye kama no a na kita dimpa e West Africa kita dimpa wa Africa no na ke pese still akwaso hrensa Sa de tiri ne bepie. ye pese kan train ni bepie Sa ade tie han. na ka ye hunu se Kumasi aye se han nkra ye se han Na ne kwaja da se tene. ye se han tamala ye se han ni efi ya ban capitals nkete ya ba 60 region pofodia ye se han Suhuma ye se han asima chima kasa ye se han odan ye se han Na manama be hu ne tene. no fake go free country bi wo free amanoni country bi na wo ba Ghana ha O be hu ne tene. na wo be hwe Ghana ene Ghana nya upa mu sama yofo no mu sama yofo no na Kufu Addo penso eni besi nne omampanyi Mahama penso mu bisa se o munya wo free amanoni no mba aye hifo no mo fa o bati ni announce se kwa we omampanyi a wa be sa bro kwa we we block obi ayeda Ubefa amu nam amu kwa amu 37 no muntimi mfa ya block no dom twa ho ha dom na Jubilee House na nchen ya twa ho hia na Ghana na kama de ama won am be fo mu kwa bobroshi mfo mu ntwam fa kasoa ati fo mu bom road wo na mo ja ashama atwo mfo mu kwa ashama kwa yewu ashama life te Wasi na tiri ne bepie sa ade tie han. Pese ko man no obi fra manoni no be wura no hu say yes enya kranko na te sa sunya de mbom mi bom nsema sunya sunya ne de it say dia meme ko ho de ta say dia enim Ne kwaja da se tene. na ko man nkwaja da se tene han kama say de ko manoni kwa countries ni dia wani je Na manama be hu ne tene. Be say China people found maybe mba China develop my brother first get the China dia mawa on the Chinese idea with the Chinese phone and now be first and go be phone belly China Share. and then China who to China who say yes Ajiba bia. what for China opa call be 2 months time be call the 5 months time no oba call ade ohu ni na so fra bem Ghana de obeba no de ohu ni na say Omanye yetimi ya kwan no mampanyi wote so ne pen so kwan ne se wo ne pen so no sa ka che se montoma me na me san be kwan no oman we oni otiapo Dabi. oman otiapo oman we ya omampanyi ti akonwa so owo power no wa ye road na se wo ne pen so no asa be gire sumpie se montoma me na me san be kwan no kwan na wa se no wo betu bi ni aye ne da ho ense kwan me Nkrumah ye bi da ho oba de enwe mobo ye nimu ntoa so ade Dabi. oba de mfa ne senkan omi adwini Amen. be sin the Ghana da so bompu ni mpu ye bompu ni mpu ka ba na ushiaka de bia se wo planners de bia se wo nkrofo asa be producer wo tima bobew omo ho but ye mbisa question say eye sikadie ana atwe nkrofo ye free akwam ye wo nkrofo mutima bobew be sin nya kwa Ghana kwan yeah, the my contractors so na contractors with diabro because obi 10% inti anso contractor no Dabi. Obi percentage the contractors can agere and a contractor ko be wanu bebre so agedman na dey every some na dey sim preacher ko from me ni sam enkansam ko for tie ni papa Ati ebi ma so for kwaka chop members mo ntie mi also for oba no wo tie mi papa Uwe who so for be dimate one tie na nka be dey dimatem otie na ate dem kai ti na dimatem go to tv video prekope me kasem bi emfa me wo bra won tv oba de mi adwunu on fa ne senka ho Bible say hwa wo man no we Holland Holland we said this odo nso ye Holland wow Holland Fell. yeah what anu nsuo ni be fa akro mu no e do maye no
Asa tourist area. Yasi adwuma nyo manu. We keke ebetimi a tourist area. Asa bi mpediasa. Nkwala nkrofo be dwoma ni wo ho. Wahu. Ke obi man mo nsuo ni be fa kuro no mu no. De wasiesie no ankrofo kwaji wani. Kwaji wani weekends, kwaji wani. Otreto bi ntira bi mu da. Private man because obeje is see am fa ma no da. Debi. Ke obi asiesie ni man mu. Wa you for go. Omko. Ojibani. Go. Nsuo ni be fa kuro no mu no. Ke do ma yo nsuo nyini fa wo mo. Nsuo nyini fa wo. Efei person kokwe the legends. Yeni o. Yeni. Then kwa ya delivery. Ya ni be fa kuro mi yanwe. Ye buani. They be a baller delivery. Young kwa the baller delivery. They be a deliver brother. Baller. They be a baller delivery. They be a ye job baller kwa any o. So what the way for company bisa say o man way say sabe ne yade no sabe so tiapa mbeka meti. Entiapo. So man tiapa mbeka meti. O man ya papa. Na chance be ka chere say e na ma ban na we. Yo ma what ka sanse na popon fa bo. Come on do me yan hwede so yan hwede ya pen to bre. Continue yan pen to bre. So the same thing no. Mumi bisa kwase say we adaga na mfia hini. Ache. Sa Odo River we adaga na how many years? Ache. Nyenne. Odo River we oni mahama. Odo River oni menado. Ai. Woni mo bia woni mo bia. Woni ministers woni mo ni why obia ba we ni tirim so be bibi kura we e pro you ba no ni yes project we kekekra me pato ya project dia ni tirom mo ye mo dia no ye ko o ma bi so dia ni Amsterdam ke o ma bi so dia ni Ghana ni on to kwanda kodu Amsterdam no hu sa dia o timi jam ba 2 hours no o twa selfie Obecha ya bebo no sa nipa no otwa selfie ni so no obekom no odwa amanyokuo bi yes otimi ma mekancha na wanyofo se mo ye di o ma na bro wow why pa no ye yan ye ho okay yan ye ho edi ho abro yan ye ho omo ti we nso yin fa wom kuta good Guinness system. Hey, live boat. It is so. No, yeah, the live boat and the kiosk. Yeah, and you just want to say, "Oh, my wemwa." Just say, "Ube wu." Na say, "Wu na ube wu ni wu." Now for since you are one crying, what you want to mention in Tanamore? Oh, no, we are the baba. Oh, I didn't see so never in Sukurjay. Debbie, are you Sukurjay? Can you who way you Sukurjay? Debbie, who's the way you Sukurjay? Debbie, Utipa. No, and our man, and I'm so many young into the home. Sign him away, or be so in the horn on so pen and Diane. If I'm not yes, you, and Yaman are free if you know, be Copan and Diane. Nimremo, Debbie, Nimremo, Nimremo, money tea. Na the end is a base here, Jaway. Oh, one do about to us. Something previous. No, I get party T-shirt. Now your man, a friend say, this is 100 Ghana. No, I get another 500. No, I get no, I torn with Tony so. Thank you for one and dance higher party boys. Oh, and it's when we got him. Adriano. Oh, it's when we got him. Adriano. But the other say, yeah, you fish out the quay. And so they betty and you never crow ye beton ye man ye missus because obi you are sabin previous and yet you're walking in an energy home or cotton or Muga yadi be refie hey Debio Muga yadi be refie one penny for munya bribio wa munyina nimlemu mo ahochire munya bribio ti won de ba koton ma se be wura ti fie o be se we bi won ko bi o na be wura fie because of nya di book on nobody don't go be say kebo akotan na fo be tu agusu hey man penny for munya bribio maria de na kan ho tu mo se saba abeton tu
Ntube be jet traffic him. Ntu one kobi. Super fire there. Badi ehu yamabo. Amen. Omi adwenu. Amen. Omfa ne sanka Ghana. Amen. Baby ejane nya, baby ejane nya, baby ejane nya, baby ejane nyo, baby ejane. Ani pedi awre wo sa. Kyo, muhwe alaji gota. Muyo. Habo kra be si, shipi habo kra be si. Shipi habo kra eyi insurance fa ho. Habo, insurance eyi o habo. Insurance yi habo. Insurance yi. Don't tia na so di bola ko tutu baby rough. Eyi habo ni. Bishi habo ni. Na beka. A man for this first speedboat papa na mu josu. Che se korebo se. Habo ni. Na bro wo semini. Habo ni o. Confession habo. Body ya wu yambo. Amen. Ya o man one. Look at the book of Proverbs chapter 14:34. Look at Proverbs 11:14. Proverbs 14:34. Who ya ko Proverbs 11:14. Na me fanka semini yentia. Na ko Psalm 33:12. Tie Bible. Proverbs 14:34. Tie Bible. Tena na imo man so. Training ya ka training ya kese obi a odi mra so. Odi mra ye adwuma. Emo man so. Nipa wo man ye de mra ye adwuma. Emo man so. Emo ba ni pija. Na enkrofo hura ne bone. Na se ni enkrofo atimamufo no ye tro man ni edi ahohorasam e wo man mu ni edi bone wo man ni mu a etwe o man ni san. Yes. Etwe o man ni san. Enne Ghana memu a me se ma dwen ba ko a me di ato ma ka musi mu ntie. Me se na ya ka chem se ye nwu ye train station. Na ne bo mama ni. E asemu. Na mo ile na mo dia na mo di be replace. E asemu. Awo man kwa me nkroma esi bagi bible. Ni o train station. Enne nyansa fo bre. Train station ni o. Sai mo fa mo kan kire me. Kwa me nkroma bre. Yesi Begi bre no. Train station na o Ghana. Nyansa fo na ba no. Nyansa fo bre. Ye ba ya ye bu nyimdie no wo no. Ye ba ya train ayede free Ghana. Ayira wo system no. Awo ko amana develop no a. Omo do ma ya man no ma move to subway. Yeah. Na masase ase. I no we subway ni bia ma me. Me to kwa ma ko fu bi pen. Ba die hu ye mo bo. Amen. Senka sa train station we ya edaso wo man ni mu a. Anka nkran choku sa. Da bi magi ka me se ka express road anka mu ye. Anka mu timi pa kwa ye kwa fofo ne ye pai. Yeah. At the same time you said the train station sa fa ho a. Nam ho ko because kwan na mu pai na ho na mo sa be ye den. E de beto. Ni asa kwa for train station asa back. Ni enya contem. En ko betimi aye dwuma, be betimi atena kuma sa aye dwuma wakra. Obepon akwakoda on tran kran man kran choku. Abi. Misi ko bi betra grasuo dro aye dwuma wakra. Yes. Maka besi na musimu ntie mi. Musimu fire. Say me can say that says the Lord. At the point na say me meji obi esi kan say me hye nkoma mamo. Na so ma say ma ka wo ma we mu no. O ma ne betu, o ma we say musimu amfa me nu asema nya adwuma. Nyankopon ni mu bi ka papa. Mate. Misi die na aka mu a train station ye jai. Ya condemn no hwe. Be train nam. Man na develop no. Tibo kwana mkofu bi na yam fe. Proverbs 7:14. Tie Bible. Dia akwancheni. Da bia kwancheni no. Oman hwiase. Oman hwiase. Na oman nwe awo agina tufo dodo. Tufo tie nyansa. Ya kam sumuntie. Yenim dia how. When train system ne from anim. No kra one is. Komuna as me see amanyo minti say. Minti say go two party kra pomo cassette omo rain reverse rainway ho. Obi anka ho bibi ada. Na be komuna say ase onye nu nyina ya adwenkro. So mu gusa system no. Be komuna ebia be omo ye transport business no. Nti omo yi fi what ya kwan. Na so be bia no akire say be si ye wo train system no ho no. Yentimi nya transport. Train transport no enu a colon journey e me ye trotro. Atiase e be mo bi etimi afia sentegua ye adwuma wa ha because opon e just our best one wa pep e speed ofri boliga e ba kra be ye adwuma no ko ama hancho ko be ha dan wa ha o be pa dan wa metra
cars soon no so krom because no so krom ntia se omu ni say bebre be pa kom ka o train stations amanya fo wonti akwagima o pa ko train station no a no fo train no abadwuma eto abadwuma wie no pon sa ko fo train biom no sa fo train no akọ esi a ne fo afọ de ka o train din short distance no de do traffic mbakrom ba de hu yamabo why na sim mu no why ya ti kwani ye yi no ye betina se yi afa ho gometu kwa ko ba bia wo pekọ no tesi tre ba but say alarm na bro na cast nyina ye den a block a train ni twam wie pe na ka kwan so ya man kwan ma twam yeah ti ye hu nyan se yi kwan no na ke yesa ade ne yasem ne yesa de ton ha kese gua no be so no ka je resetting mo reset ye ye resetting change eno so ye resetting ni bi ade na ni ho no na ho na ayira no ye resetting ba yeah no Oba de man tiase amen mesi oba na be ya de konkron ba ko to no obi so anya hwe kura no de obi jato wo no yes ekasa kwame nkuma esu o kwame nkuma osu na do dan kwa ni papa wo su ko ni papa beto railway ni papa beto train system bani penso bi ni ho adiase nti o kasa se meye na meye so party na meye so party aya no adwena kwachi bi sa kwase se ade be na mama se no na meye party blue na meye party simesi we be yedu nya party se mo mienu nyina mu difo bia difo mu mienu nyina mu difo hwenu an kaso bedum tim nyakopon fa body nchaw wo dia remote no ya be gi ahwo mu mienu nyina mu difo Kumasi road na chokui adani accident road anti ka ye wo railway we first say train station wo aka be Africa train na mo de akọ mo ya mabetu se obi aye bia to mo yi na de ni nyina ato on scraps so mo da so kasa sila manyofon da so kasa so mo ye biribi na nyema mo jegu nwuram maba me ntoa so na oja to nwuram ets na sai nya se o mani sikakọ nyako paso obetua yenka the book of Isaiah chapter 3 verses number 13 okay that's in the Bible verse number 13 what's everybody asori ready asam obedi asam wajira ho bebu o man Ghana tan everybody bebu o man penifo asa so obebu atan keke o so be start fu penifo mo so ene na safo nya what ase be start fu sika di obedi o you maka wante o so be discuss so be dey obebu o man penifo so obebu o man penifo atan ene asafo hene na tan mo ya asafo mo papa mo nya misura position muna modi bo beturo no muna manya tumi na munya bisi wo fa bi nya position to for fa tutu niam yie wo nkwase awu o fa tutu niam yie na katua boni wo ho o fa tutu dia wo fa mu die wo de o man no o first on crofo no eye niam fo o fa tutu niam yie muna modi bo beturo so ba ni bo beturo national cake ni mu nsam na wo mo broni asadi obufie mo brofo asadi obufie mo ye ba bia nkrofo nyina eyi ni yima me ke brofo wo fo sai sabi abrochi nam Ufusa, ubeko you as abonte so ma sabre, obi be jan kwata so yi sare we. Debi insida. Cause I didn't know ko you kwata no efo. Efo obi, we di bi da. Obo fa se de ofie. Na mo brofo we na se de ofie. Mu huru de na mo pecha be man. Ba ni sen ya trase atwem sabre, ye ma fo gu abonte pa ku ja o na yi fo from amia. Anko mo packet niam wo nsom. Mu huru den. Ana mo pecha be man. Je hwe bia nkofo we ni hwe bia ni pagu. Mo huru den. Je na si ana mo pecha be man. No man no. We be some country side obi edu obekọ akọ we hu da. Debi. Ude robata akwara hyenachi. Obe die nti. Edi side we nti na kire say o man nti ye. Yes. Ude fani say be ye politics. Because obi person me kan anya politics. O person ye politics. Fani sa. Can say the tie. Na me kan say the tie o. Yes. Cause you also say good bo. Aden. Nti ye no. Ana we wu kaso ye die hu so okoko die nya nokura. Okoton. Sleeping na mu. Baby who caps na ko no mu huku ni. Amo huku. Ni ama huku. Muhu dai.
Wom nyina ya ginifo. Ana mo pete me man. Nye pete man no. Mo dra mo brofo. Nye dra mo brofo. Baby e dra ni nyo. Da bia. Onyankopon ya wawu ya mo. Debi. Mo brofo se di omu fi adwuma ni ho. Debi. Adwuma ni ho. Ubetizi ya body ni afedi pase wo ba bia ni panifi asa so form so ma se ni fa for ni ya de bia hye nkrofo bi wo krom sana ma yo for laugh akoyo ubeti o nyama bia ba ya fa ni pa ba ka ta ya pa ni pa ba o body na ya ma hye ya sa nkrofo check hu mama wo heavy what can say hu mama wo asa Ghana di for na me bia ni fa for ni ube check still nkrofo na nam station no am under so na mo ke di fa for be na ma bia mani no Kebi obi. Afama okoton. Kese, omfa se Onyankopon amom bietri. Sa no mefa no. Omfa se nyame ama. Oba de na di adu mo. Ba bi adu no. Ya kan edu no. Obi so obi atrere nchem. Yeah. E na am obi so ayeye. Na be take away as a disaster. Me kwa nyamete me take the disaster. Na se o man yare na kan ho bi. Aka ho yare dada. Yare dada. Obi fa we say disaster me yempa ho duro o man ya ho no be take away as me Ghana no me catch me play me say me nyintum da me say yare dada etem so o man yare na den aka ho biom nsuo yiri Ghana nya na afi bi Ghana yiri yan as jam ya bibi papa bi anya hwe yiri na yiri yan nsuo so anya ate dabi onsa wo wiem me ka say kra no oguso pete Abana said, "You are here, they are here. You must have shown them. If a back at our Odyssey be wrong place, or call your best. Yes, I'm here in a position. Yama. Korean Crawford, do a mamma village. Na me kan yan kran ko nkron kwa kase bebe wo so nsuo do tayiri Yakopo ya wo hu yamabo amen o manti ase amen me dia me say mumye momode ne nyima atia kemu achia no yes ye ntete nye da obebu buda mienu miensa muaw dabi prone chuku yempene to bre abop prone chuku yempene to bre ati ya bop ya fo follows nti yesi utimi ye bi e betwi grofa kwa chiri yo man nim ye bi kwa na chi train system no tambra ni rani sa we na papa ebi ni ho to be na tran ko go bien for my contract no na me kwaka no dey say and events ya be from Tema to events Accra go for Uber when friend train Uber we ye be from Asentagba and na mu but fa body ni na mu be fa chima cross fa kodwo fa mu ni na mu bakra ya krat obi ye be from Tamale e dia ba na mo nyem na se mo nya one day ma be you preacher me say e ho me bo wa kopem se me so man ye baby yes ayo ye the bus e be si kwan na kwani di ewo me say de betimi man nkofo akwachire ene be mo obi sabi impregnasa watimi asi down obetimi atra sabi atuma semankasa aye mo akra yes we sit down on the chrome na the first atuma semankasa ni nkotwa mfia wo kwayem na kwayem no na tire be yigu atuma cross ye ka ahwefe kwa cross dia be saman chrome ukom atuma semankasa chrome people so amam from no mo nwen kantan na mfia ne kofa no kwayem prisia na tire be yi edigu across ye ka akofa fi across adia ba people so ya be yegu people so na when I win basket na akoto mfia no no when I win basket awa kra ekofa mfia no free a friend say we kantamanto and then ye mfia Africa obadi ya we hu yembo amen but I want to me say na mamu e obia person wa trankrai obia person wa trantema problem ni nyina obia person wa trashiama ke kaso na cho kaso nyango na ya adumo na kaso bie man eni bodwase yabo mu still a choku obi
obu a won dis nye na ji so betena o ko checking crop for 7 page opa won na what them and when wa bonti opa mo pa mo check mo na mo ta yes sense mo check na mo we here so we good them no one opa for the doors abonti or crowd abonti wa crowd pa me go commercial break up me say abonti ya dai oh crowd it is simsi Ghana abonti for problem pa Apostle Kwajime, Obamu Nyami Asem, Nyawunti Asem, Obamu Atiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Suti, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Waseme, Ayana Basemo, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Waseme, Ayana Basemo, Babu Kasa.
Aya usu jamaru Franke Efa Enterprise so kai Ora Frank si ready Ekewa She Nipoti asasi suoi Makono su odomi Oniponi na mamiamwi Makono su odwimi ho a Obire ni wa odwimi ho se wo agya yawe Efrize Meti free money mi fibe Mankoko phobia Lekuma sem nyinam Mankodu sinidia Mawo munzam medadwi Mankokutu busubia Ikame hinda sem chirewa Yo awetie me Bible where you near free mama ni nemwa Ejama kosuma bo ujinda Adinyi netia for your way Baba tia for your Oba me kutu weni mene subio Bininze ubeti nyaya mamyo Eradi meni da usu Meni da usu Somewhere radie Yehowa Mini obia Mikachofonyera Switchofoni weradi Eya wadumti na miti sani amiti Ai itiene Iti abrabo Jesu zedempo Mini dausu Kofkoka Center is the Kofi Usu Director Assembly Yewe Meni dausu Mira Meni dausu Mira Mini obia Mikachofonyera Mikachofoni weradi Eya wadumti na miti sani amiti Ai tiene Iti abrabo Jesu zedempo Enyo yamye Yawe meni dausweradi Mira Apeprese mabradi Yesu frewukebia Yeswe Chini meni nyoka mafu Somo from my miss I was a movie. When I was a kamafu ni werade. So one of every year Sumi kamafu. Me ba mafona na kwa say. Wana wamiwe nyamia kwenwa. Uju brezi. Amen. Yada also ni asasi ratwedi ampo yawe aswado ya odi adome yadofo no musumfa apostle kwadma insempa na eba no so ate asam ne se o man ne yade na kan ho bium de ameka ko wie ni se nsem ya ti se yie ni se obati esi nsu ayiri nsu ayese nu nya ya asam dada sabi kokosa china sabi nsu to a so chemesi dan o chemesi dan nsu ne tipe no printer ben prupe ni refi se nsu ahwe no de bien so hwe ani a ana ye trase mampanyifo si abontere akore situation no de fa to plans ye ben is there ben dey hwete sam so ntia na awura fi ye ka bi so kira ma muntie ana mpasi be gyase Nyankopɔn se ye nkase ansa ye sam na Nyankopɔn de ama ye preaching no Nyankopɔn ye kase nyana ansam na ye dan eba se me preach me fa me quotation to a se bia me yese no me kasa na quotation ne ba no san wo Nyankopɔn de nsam a ye kronkron no man shape ye bi shape o man ni e fa manu mu ba se de quotation no me hwe bibia so me quote ba no san na sam so me ka so no e Nyankopɔn na flow e de asam ne ma e de nya sam asam ye traso ye di agro David ufa e mo man fa ntuma pefra ye bon pa ma man Ghana ye bon pa ma man Ghana but ye mompa man Ghana se be prebiasa ye mompa na mo man mu nya den sa David no man sabi ni pankwati rencham sa me si wa ye disaster David e yardada ko bi se nsuo nyire okro bi so a e ye nsuo ni na sabi wo Nyankopɔn na di mo afofie nsuo ni totoa so be na wotwe na nam nyansa na nan a e be yiri ko the same problem no e won kronkro bi the same problem on Kronkom assembly ni bi di abro obadi ya wa
Brazil ko wa bisa so for ne yiri Brazil ne dia wa ni ko mu hima Brazil wa ni swadros wa enka ho won't be kwaje ni swadros na wodros no beje now just say my sacrifice e di ka go say chiran na samuasi wo do hu bibi kwama so for dia di dia ti esu nim what to so that's why manim na go say go mo ti won kwase na mo hwe wo holy spirit my hordros ni accuse no top so akorepo no ni sa wa ye tu ogun kwa wa kumom ye so dros nkomo wa je du nko na bia mezu say still I born ye ntimi hu nkan kire ana wa wo so wa do immigration also for to anoint way so for to nkuto utwani nyamia o chance na me so for to Yesu moja de obey says dem aji so afa anwadi bofo no odi wachi no wo check Yesu moja dodo a waton ekwakobu nkonda na Yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa Yesu obolo ka chesi Yesu moja na me manga na da ba no wani subatim afije be na you wo mo so wo je taman keten Wananya sawoni yes fesu bubu degree kena bonso fidie nwa so wo abodi tisa kawa na shawa wa ro na aja she ay hang off wodu say ro begin ye ro the more na wo pri wo no na emiawo tije say profo bebrewa o start chrono no one start ni say eno ya profo tachi amoa bubu degree this down start say wusia wo wodi ne creator the creator say dia drum no akwoto besu da na baba wa dwade wi transfer friend nyonkwa beti abonachi enu abu ho sama ne wanya mu medals dia fa wakatasia whether you like it or not o se kata ho katasia no adana kata pie and oba dress wanya na fusu onyoba wanya nsi achi onyoba wanya na we onyoba ko no sha short skirt one open the front open the back open the side agament onama me say yef nakashi me say yef nakashi ma rasta ni ba kwa ye den sasa bonsam wa bonsam sasa be wura so dem so 40 so dem wo yere awon pra catchism oyere awopna kwa masatu oyere awopna konto fin kokura omwa ne nomrewa Christopher Dugumbati Christian brother Christian sister una so dem man from them was there adwama you say pacha this is for people man kwasi ana and you say Bible no mention na say Bible be kan wasam dia and you say what poor man kwasi apa dia and brother you know report yourself and send when you pay invite you because you pay invite you ho be kire o awon kwasi ebu odi ebu man manager padi dia be fa usam and ade ye dem o man no wo dia wasa dia amen ye do body awase amen ado de bia mu nyansamfo why because in ye maybe wo be kasa ba ku mienu miensa say dundum no nso fa so be na wo so ewie mu no nyam dia esremo ewie mu no nche da nyam dia sa yankopon hu yapobo the book of Job chapter 13 verses number 17 Job 13 verse 17 muntie me nanka muntie de mo me nanka muntie de me waka na mu dem di asem ni ku mo ma sam enhyen wo so obi etibi mu obi awa o na me ka kire mu tibi wo pa kat wo yema ye den me bad de o verse 23 me bone ne me mfo ya ni mfo so be na maye aka mu hu me na to ne me bone munya sa ne ma na bia adu de sa nyem na twa na anu bi na chi sa munya kra hallelujah amen obade hu ye mobo mesi ba bia gya ne nya oma ne ntiapo ana mka kire pray mesi ntiapo oma no ya kwanye oma be se be nsuo pete kakra pe na oma ne kwanye one way ana wo hye no so serious pa wona tenkra wona tetema bonte ye ni service road bia debi ma preacher kan wasem opa ko Ghana yare ana na ko o mi man Ghana Ghana can before otopi bebre Ghana today ko check ni na oba de hu yamabo amen Ghana catch topics go Ghana catch ana otopi bebre o onyango ya wo hu yamabo amen ajenye ne ye kan asem ye preach the ye kan mamutini fabi ebua bebua Yes. Missing nipe gua ponti won kra ponti so nipe gua ponti wotema ponti so ashama ponti so mo do so che wo fie. Yeah. Mo pa mo cheke re. Efie ne kakra bi. It is nsem bi sesi a mo nkan so ma na jija. Efie fo kakra bi. It is nsu yiri. Ne so yiri fie fo ka ponti fo a. Enye ya terenchem kase. Aye yemfom so won terenchem. Se wo tuni me ya adwene a nipe gua pontene. Ene won egu fie. Se nsu to na se yiri fie fo a. O be ka ponti so fo wa. O fo sa ya sumwe. Ofusa ya sumwe. Ya bia. Onye ko pon yamabo amanti asiamra. Amen. Wo mi adwinu. Amen. Mesi ya kwanye. Enye.
Yenama Kwanfuso. Yanam Kwanfuso can the book of Judges. Judges chapter 5 verse 6. Verse 6. Ma go to Bible watch now. Was Alan Basanga Bresso? Yes, Sanga Bresso na saje. Ya Bresso. Ya Tempon Tempon na de dampan. Na akwantafoni na nte akwanfuso nam kwanso ko etu kwan no na bia kwanso. Kwanso bi ni Ghana. Kwanso bi ni Ghana. Bebre. Ghana nche dampan tuma pamfra yo. Debi. What? Kwanfo mo fun pa. Kwanfo wo de yi bi kire wa. En na masanye mo wam na sisi. Nam kwanfo so. Kwanfo wo de pure wo de do ko fankwa ya free St. Joseph ko fankwa ya ye kwan kama ma ye enso sabi so to say tim untim fa kwa no so Debi e wa yiri aye one way na dan adani some style bi na dan some style bi driver behind the road na dan some style bi Ori agape Agape. Bisi udu ofankwa udu a friend saying ofankwa ye St. Joseph ofankwa ye ko check we musu na wo sia se de bi nyu nim de wo ho Nye sa fi na eba wo. Nye fe na aba wo me ti da eye ntira me so man no yade no aka ne ho biom Yare dada na. Wanante kwanfuso. Ye nanti kwanfuso. Eni akwankontonchi so. Kwankontonchi fig ha Kumasi road me pasa me dem fian na ye onyakopo ya we hu yamabo amen omanti asiemra amen obi adwene nu amen omanti asiemra amen aba da bi ni bit my double road and no Kumasi oba eyempunimpu wo de yi ba car no ba ka hia wo hwe impunimpu wo hia wo nua so ba aye gidi abo apesu bi na so we po de obi wo on kwan di abo gwen look we be dia kwaso eti se wo kwan ya sabi kan se ka timi di 1 hour wo di 2 hours twa se Kumasi 8 hours adan she Kumasi road Kumasi road Ijo road we. Impuni. Because you come na you preaching. Oh, so for to just show predictive football. Me why need dia me ka dia na so one fast one mama. E wo man Ghana. Why need dia me ka dia no so one fast one mama. E wo mama e di mo man Ghana. About dia one fast o mi adwunim. Amen. Show dia kwaso. Da ben. To just who Kumasi Kumasi. When you say come get me, you know, 2 hours, 3 hours, be come. It's 8 hours. Now to come. Isaiah 49. Kebabo. Verse 11. Verse 11. Was a miri yo, min people in our I can't tell you, I said, can you get me a timmy papa, be pomo quine? Namatim po akron. Not cut him pon ye beam. Share. Yenu free chichiri ba. But we bet 4 years, but ye tianate. 8 years, ye tianate. Yenu free chichiri ba. Not come come near a double road. Now yenu so free a TV favor ba. I mean watch on Babu ne catch you say ye here's how you be to say where be say mon kwa na mo yeden mon kwa na moko I said 35:8 it is your kwa no on show bia Kebabo was atemponi akwan be na I say na tempona daso ye be friend okwan konkron me atokwan di say den okwan konkron den kwan ya wo kono se BBC a kese less than the west se bia bibi kase betimi asi se bia bibi kase betimi asi se accident be si pa mistake bi na mo amokono be yo ha we kono yi no yi bia ma me we dey mpunimpu we ye dey mpunimpu ba no we hia wo a friend what that be die ye all that be die o ban do no so je road master no so oba no oba o yeah oba no oba oba no adwala no oba de o si front o gro de hia o apecha okra no obi we ka sorry na ka bi ni say sorry de we nipa de pra no yeah we wu no say sorry aye wo ka kire fun na say ne hunipa oba de we hu yembo amen ye we ya to no ntimi miem o se ye bia kwantimpo no na we ba no we o tete wo de to ye what se share Kumasi road ye no feti ferry ba yeah about piso so bra bi create ubra bi crash of Kumasi no oba kra ubra bi fi akra no Kumasi ase jama we nya accident because tabo kaso watunu anytime I hwa abono we ase jama ase wawu
ase wa wache no wache ntenka o friends enko wache o friends enko baby okolo ko ye no so no network kwambe se ba ka ba ku sai so asan net say asan ye ni service road bia Debi abekom na do ye service road bi to e friend say konongo area ho aye simple je ni say 3 kilometers o say yin o I said ye betimi aye ato mama ka setinya fa obata manyo samunti omo ye moja ye ja to obi ye o we ja to amana bi e da ho no e bom bi e hye ho no ti still agi sam ko fa konongo krom still agi sam ko fa konongo krom when your man your son na me yo I'm talking as a man of God ye ja si o say de me kai sam si muntie sam an kamia sam kamia su abia woti na wo keka je wo pesa keka no abia je wo sia na wo sia wontu kwan nto nim dia wo ka wonim dia wo ka wontu kwan wonim dia wo ka kwan nya ti wanya mi che ma kire se ti ye ntu abi si ye bi so ye momode nto de ye no so ne ye momode miem at the same time me see ye momode ne fa train system na ka wo we ye fa trace we your mind be so there man be so there be Côte d'Ivoire ko bi ho unko China utukwa masa o give you West African countries e bi kra na ye nuan ma ye no mo wa omo krampo no e develop China ye nuan bi wow obi chese be bi obi nam no unko na wo ko eti so Timpone kwan beda ho. Timpone beda ho. Wo be fro kwan kronkron. Eti kunya kwan we bi na nam so e fa ne dey. Kwan kronkron. Eti e fa na kwan kronkron. Accident be ba eye low. Enye high. Unche de nya accident bi e hu biara. E be ba na se wo mistake. Se obi di hia wo. De bi obi hia wo no de wo na bompu ni mpu. it's all the pim ni to. Oba de wo hu ya mabo. Amen. O man ti ase amra. Amen. Kwaku mami fa course man fa course awa hu. Hwe man fa course de be si nye. Papa mi fa han show ma. Psalm 33 verse 13. What's your ready free soon now? O se ko pon no free so o he ya mamuo no amanyofo no mo yo. Ohunu nipa ma nyina. Ohunu obi a kiri mu adwene. Oti ni tinabere. Anu onyankopɔ so Anu ɔhwɛ asase tifo nyina. Anu Ghana mu amudi so. Ɔno onyini ye nyina akoma. Anu anwi ye no check obi akoma. Na ohunu ye nyina ye nyuma mu ye nyina ye nyuma. Wati ohunu obi ye nyuma. So kita adwempa ohunu. Ohunu so kita adwemadi ohunu. Nti de wo mo onimu minister onimu ade ade onimu. Umi MP onimu akwa. Onimu. DC onimu akwa. Onimu de wo mi makasa yi. Say amanyo sam na me ya onimu. Onim. So ni se bi kasa fi makuma mu so Onim. Ezekiel 2 verse 6. Esi ba wo se men kasa mo ni entie. Eti wo ni pa be Esi Ghana eti nyanko pasa mi mama nsuro biara. Ensuro mo se Mama nsuro biara na ehunu ensanso. Ebisa bi amana mitim na nkasa no. Amana nkasa po yare dia eni na mo amutim na o kasa wo tia me. No na pese kasa tia me no na pese efa kwan bi so etwema no wo fa mu no. Ensanso. O se mitin sanso. Eni nkasa ne ho. Mitin nkasa. Anya na nkyira ho na wo tie. Anya nkyira mu na metie. Enti nsuro mo se no. Enti mama nsuro mu. Ema wakoma to mo ni. Akoma no nya de onyanko po. Efisa dia. Omo ye abusua asuwifo. Abusua asuwifo. Ese wo tie o. Obi di party kala na nante odi wura keke kese enu na didi tiri mu anto kasa mi afo so ya amanyo se wo tie o mutie o wan tie o man tie o kame sam kira wo ko se men kasa men kira mu yes wait me afre me wo de ofre me ya amanyo so mo amisa be so mu fana wan to so Mo fan to 055955266 so na yiri yen so obi ansuo akoni fie nu bisa say da be na ho be because we am wo oh to we so wa hwe dan na da be na be wo but say ne ho yen oh so nti you honi yen tu hwe wo nie bi situation wa oh e du be say ye party sam to nchen ne pa dwen ye nyina be ye be hwe dia ade ato nye we preto nya Adam and Eve sa brem game na word Debi. ba na de ba ye no and I was owo no sa brem game na twatwa woni oba sa fana man hello pacho di me ya kasa free Apostle medindi tinebo akoria nkoko kinero kiribu amiti o obade ya we nhira mo onshira so sempa mo de brain abrena nyina nye koso me kai wadi kaka zembebre Ghana today Ghana emaini enti ne we asia
just aswadena ema mpanifo no omanti wasem na ma we nyina ba na minimnyame a osoma amen onkoso amomo chidom na monkoso ankusa yin ya se ne be ya ibinya nkwanje di amayen kra obade nkamu nyina mpasta chi pasta mensa living ya watafu mpanifo nyina yada wasi obade nshi ohwe osoma me hello pacho odi be akasa free hello papa yes sir pacho odi be akasa free William mikasa fi bubuashi michia bubuashi fo nyina enso na yiri wo ana be biati udi uti bubuashi ore kakra okay ani shi okonna problem o okay itiu papa obare ya wenshao William dana ano bari je pata chini pata meka amen omunyina aje muso support amode ma esi ada wasi obade nshira bebre hello mpacho odi me akasa free good evening papa badi nshira wa obade ya wa nshira wa na nyumre odi be akasa free ya family shima kasa free papa na nzan semu nyina ya sofofo no aya na omu o bible no na okofa ne oje nkutu ato akoka we wabobo le wi bia mu shi agize ananse sem ko amato twede ko so man papa ka bibi se kwa me nkoma ni ye papa no mbes omoro be ho tambe omudo mu se gomu tipa sei inti kwa me nkoma be ka se job Ghana me koji Ghana ni me nwenka me nya ma brofi o man panyi di e premium ka ba di sa ha se Morocco yes okay o de premium yemi na wo hwe de ko so inti me pese o tin trust no super papa obo de enchira o yo so mame Morocco is Africa country. I am Africa. But who Morocco? What can you love it? Hello, Pacho. Would you be a casa free? Good evening. May you so dean by a casa within? In Pacho, the Cabram Casafi to Praso. To Praso for about the Sham Mitium. I was for a new young point out. I mean, it's your pa by some Sabaka pa, the heading. I know, dear, tell me, dear, the young party. I had a mission of be them pound and Ukraine and the whole Ghana the Magatel or preaching there and them from Kokra number 1. Now, and you know, okay, you are papa. Efa, a say, Quanya, and Penny, than a day in our 20. To first live in a moment. Although for me, I plan to almost training now. Be only answer the trade says you have to plus. Obi plan almost getting in out on the be arrest now almost track my mom for my sister I will hope na Ghana I take Ghana na say empany for mu die mu bob la say ya aye what is of there you mind do there do me na ya na mu betem bisa kwase bisa wo de mesrewa idie ena misa kan there the pacho enam we ho asem ho sofo yanka Ghana asem se enam we me baba e teaching why so me sanka wo dan jena me eti wa kan say no ba de aduma me baba e teaching why me sra wa enso no kra na enam no nyira sa wonso no hello Pacho di me ka se free and then the state of the nation. Misi we yemfanya mayosemu we yare dada o pa ma ko yi previous nyina ba ma panyin bia nsoni e ba panyin akopọ dia bet o dia bet test we awoshi last stop awoshi ya tie awoshi ya me we the last stop ni na Dani River no hello Pacho di me bia kasa free me Pacho FM na na je yaw mu kasa fi achimos no ichi osinofo nyina na papa the akoso wo oman no mu de se da bebla ni kan be kan ne de benifo ade omo ye no mamu de ne papa nti mu ni sofofo a mu stu betima de akabi ama ye ho akai oman ni esramu ana fe so me question me pese me bisa ne se ason dem na o question dem a consultation fee no question fee fee ana na oji go bisade ne when na ye bisade no Yankopon na ya na sofo na ye
The book of Matthew chapter. Matthew chapter 10 verse 8. 5. What's Monsa ya? When you pass on to me see answer here. Munyane wufuo. Am I to see anyane wufuo? Makota fon fi. Ya makota fon. Muntu ahomone. Ya ntu ahomone. Munyane kwa. Osi tumi no de mayen kwa. Monfema kwa. Osi de. Monfema kwa. Ya fiemba makwa nti de osi hoju consultation fee no. Oni nsu na mbi. Ewa apam enti okwan bia so kwa mana okotua ne den. Na bo ade enti oji. Na agire share. No de mo sha akoma na nyankopɔ boss so boss asere de o se onu tumi no de ma akwa o so fa ma akwa ukoka na so fa aka chi o se o preach your radio so o so fo nyankopɔ asoma radio so ha o ko no apepa won ka se kokɔbɔ apo na fa kɔtra radio so da bi ti me fa nu yi hu ano da bi a ti me preach ya me secret wa bi ansu me mfa megina se no na wan kɔpɔ na no oba de mfa ne senkan amen hello pacho di me bi aka free yeah hello yes sir Pacho, good evening. Me you so? Yeah, me Pacho, Papa, it has a funny language now, Amen. Me follow pa. That's it. Now, when church, your family Ubaka, your metuka, Mumba Wunti, and I may be quite sorry. Wow. Many a day, or a tempia me follow, I want some Awokano, many Jehovah, I am me who say yes, no queer, the one church I would say him. Amen. Enti wunti ena me be kwa sorry ba em se me area me won wa sorry de bi nia ba jo area ben emu fumane sunyani o branch o sunyani me okay nyane number me number be branch ba jo gina so no mo nyu na ma okay sunyani o Wednesday market wa your branches ne be your branch o abisin your branch o fie pre your branch o atu amu akọ Bro area de live yawe ye wura be bia yawe isha bebre to wo menyo na ma hello pacho udi be bia ka sa free Bacha Philip opoku Philip me ka sa free nyina hini oba de yawe isha mitiem Pacho me be se me ne musomba me hu kwa me fa so a me ne be din komo nanka ohu me mobo nanka pacho mo menyo na ma gina so no menyo na ma why mo menyo na ma why nyini ya nyini your branch o di mo nyo na ma why ba de chira bebre e friend Pastor Francis hello pacho di me be aka sa free hello yes sir hello adam am pacho gina yi Mitio Gaza where the M Yanko line 2 hello line 2 hello line is why she hello yes sir good evening Ejuso udi me be aka free hello yes sir bacho udi me be aka free kase chia sama kase bi chia o sabe me da ko to sum yansa na trankonwa Mitio Gaza Kaza mami. Oh, Samanga sini kaza mami tie o. La ni so ayeshi. Papa. O ba penu anyina so yie pe. Hello pacho di me bia kaza free. Hello. La one so ayeshi. Hello Zafo. Yes sir. Hello good evening. Mejuso udi me bia kaza free. Don't fight for Sindru. Agora so adrum bacho mitio. So for nyamisha pa wasema. O shira onso mame. So for we na sem no, we na ka ti na sem no akaya no. Akwa na sem de hia pa. Se ni de. Yeah, your next campaign on be. Obi a wa nkwanyansa sem ya mfa wan kyen bia. Ana do tie kwadwa so e mu bibi pe bibi mfani so ma hu ye wura nwe bia man dia. Ye be kan wasem papa. Be kan wasem papa because be ma developer mo nya subway. Yeah. Yeah, that's rema ye free onum. Wa free from kwa asase ase. Obi developer kwa di ni dia kwa asase ase. Bi nam wiem. We Kwame Nkrumah dia wa yato ye nye Kwame Nkrumah we abrofo ye to Kwame Nkrumah beto so aye bia to a dia yato on
man goodness we have to any ayira was system no me ka se bribi friends say part ba ko so me ko kan wase mu na de bi penyi be frame me be you preach so twetwe de go we friends say we trader bi so na be ka wase say eh na hifo na makom ye ko twetwa na de we eh amanfo tracte me wo ho me ko twa ba bi ba ya na o ma didi ase twetwa dade bi eh in some of what me huna mani o me huna mani o eno yesi a wo ye party we wo yesi a ye party we. Hello, Pacho, baby, I free. Hello, Daddy. Mami. Pacho, I'm coming in there. I win the Kasafi article. Bubuashi article. Now, Pacho area, why you there? Pacho area, higher, na Kaneshi, na yenti menko. Copedia okra, trophy, you are me. Oh, that. Na me bayale, na me person, me then call hospital. Yeah, some now go for baby. In so, easily, na ye, who say yes, tiny, yeah, then, na me didn't baby, fear my real. Na a man for yet your man, Yankasa, yeah, boy, and one bro. Oh, the ball, a begun so, in so, no, be a janai, then I'm so any more. Let's see, ya do at any pan and so fun and answer the ball, other quack or salad, or to have. Yensuna a mountain in phone who say ya mu Ghana minim a refra young body at the Mayan minim papa about the I'm your noon swa form wako baby yes temple abobroshi baby nkolam you know room kolam ketu eni munyanse wu so omo ma me be kwa kodina abato ma koto aba e ba say omo de be ya politics o mampeni ko hwe Nkrofo aye play oti helicopter no na muwiem no di phone no di zoom no hwe so man peni timi de na hye ye mpaboem no nkono so si circle said the anketie ya nka chese papa e bi nwa ye ntiase na de me pesa me kan se omo de omo si abone wo ho no e be ko omo ankasa so efi se wudi okon ageman na e da wo so no enye kwa me ye sure so ogba de na emma o maame na o papa de sa adi ne to no bibiala obesusu asofo ball ho na omo hye nkom ball ho na omo hye nkom na obekọ aso dem na jesi gu okobrani kom Ghana flag gu okobrani kom eno na o kire nkrofo so omo ye je kwasu hwa na beba abeka papa wa mbeka hwa na beba abeka hye nkrofo ne ma embra me bra embedu fie na esu yiri na adwumem emo mu ina afra kwa abronsan so insuo nyina omo cars 6 insuo de ko ekun driver ni baako ya friend TV station atinka multimedia asem na making omo nkuse omo nyama say me bra e driver wo ejuma ni mu endro ba de oba de nkoa na de me bra be du fi we ya aye enche na Ghana ye refi enche ni ye refi tete ya Ghana mi nim dia papa mo be ye amayen me ye sure so wadaro mo ba de do fa wo so mo man ayeye papa bo ayen ami obo ade nhira o pa mi ha no obi nso aba obo ade nhira o no bo watanfo ani fraye de obi abesusu afa ho e be ko mo ankasa so e wo obo ade bi mu pacho bye obo ade nhira bebre ayasemo abro papa Missy, San training there, some a map system ni mua, entimi pushi akra nkonechi o, entimi pushi tamankwe, entimi o. Na, missy wa man besia ba in Australia wo krum. Enu kra uju wa unti ase. Why na tra office? Esi ye nhehye say, baby adu aye krum aba krum awi. Mo nane no friend saying, showroom. Hana mu project mu show yeah but say company dey mu nyimfria ye free factory no ehye chiri baby na epia ko na di bie wo pa kwa China kwa gwazu ko we ko showroom baby omo ye speakers wo ko baby omo ye we wo ko na ho ye we but wo ka so mo fa ko baby factory no no a wo traka na be content baby wo kura wo ko factory anse na watimi ade akọ company na kasa de wo be tran kam e kwa ko baby a ni factory ni wo eni krom showrooms na wo krom mo biem ko ye ko de wan edi o man nka se ti mo ya sure say ye wo system bi ye wo dibon system bi ho anti ye hwaso o man ni ye wo map ye wo bibi ye hwaso hello pacho di ni baby aka safri ana say ye bugabuga
buga. Hello, Pacho, di baby akasa free. Yeah, hello. Yes, sir. Yeah, hello. Pacho, di baby akasa free. Shalom. Shalom. Hello, Pacho akasa. Who dey akasa? Edia ya? Apostle. Yes, sir. Thank you. Uti aye when your line is now no. Hello? Yes, sir, Kasa. Hello, Daddy. Kasa. Masa anya anya ba mani o. Se uti aye na nya na Kasa o. Hello, yanko line 2. Hello? Yes, sir. Kasa. Hello? Me pam cho mu nyini free so ni yanko we crofo je yandi. Hello. Line 2. Line 2. Mr. Adam, my friend has a Katia, friend different line. Why? Hello, Pacho. Udi baby akasa free. Hello. Yes, sir. Apostle. Kasa udi baby akasa free. Pacho me kasa free wa se jabo. Michia wa se jabo free. Yo, your family Ivan Javen. It's apostle, it's you pa. Amen. It's you when preaching. Me yidembo me TV ni free wa man buofu. Ne budi ebefu. It's you pa. It's you ne unchire pa. Amen. Unchire pa. Send your chire. E fa bia. Yenya yetio so nya wa we preacher. Very good. That's it. Preaching fa bia now bona ye ni no. Amen. In the Yamen count. Body insurance be brave. On your mami. Hello, Pacho, di baby akasa free. Papa, Pacho, good evening, Pacho. Me kasa free brekum. Chia brekum fo nyina. Papa, Pacho, unsam na o kan de. Pacho, aya sansi subiem na Pacho ye deti o. We inso lu kwa de nyanti ntinu yem say you to bremdi. Enkrofo preach bi wo ma me wanu yem nyam ma wakra me no me hu se enkrofo bi jimi wo we street ni so. De nyam ma so ye fa ne kikako, na eche me ba why. Yo, Pacho wa di ka court anu just di bi. Ebu brekum. Enu just me yin se man. Pacho wa soro na bi obrekum. Ebi obrekum ai. Pacho ya na wa ma o ma connect me na me pese ja na ma gira so mo fa mo nyi na ma wa ma chiro bi o mo shi. Pacho yo. Hello Pacho di me bi agasa free. Yo ya da me da ma sin ajuma pa mo ye mai. E mo da bia se da mo kan na sa me ni sa mo papa. Amen. Obadi insha baby. Amen. Hello Pacho di me bi agasa free. Pacho me di da na me kasa fi dambai. Chia dambai fo nyina. Living our order by for me, order by the Michiamo. Amen. About the issue. Or yours, mammy. Amen. Hello, Pacho. Was it? Amen. Hello, Pacho. Di me be akasa free. Hello. Yeah, you come on. Ne de be yama no ni fofi mo ne de be yama no ni fofi ye mo fanche ye bre na abobi kakra ai ise de tutu sisi ise ya nheda mo bi ankae ise me hwe na nkrofo no bo ne be gigimi a bo wan na be simanim be simanim sa na me ene kakra ti betinya ba bibia ye fe no osimu yi enti won na Wall Street ni so na omo ya rough munya why ye sabi ye so ye sie nkokum aso ye nkokum fe na nkrofo bi start na etoto mani munya wo life mo debi okojira akaka se mra nsem du na be na mra twam ni sa we na mebe aye wuti che da wo se ba na ye ba be street no ye jam munya de mo ye oso ye nka de hia ai ogba de man dia se na prepare no bati nka na bati ni se tu se bam ate quotation fianfia na mo dia begugu asaja mo mawo bibi kama mo ya mesre papa jagai so ka se ba put the graphic o mi se lo to be problem. Hello Pacho di me bi agasa free jesem nyane wanu yi. Hello yes Pacho di me bi agasa free. Pacho me ni ko jojo ni agasa free to so me from danso.
Medio. Rajo, we are preaching Yamida. About the Adam. Okay, Simbi, I am a dead. What I say, penny for if my money, and you know, clear my money, ampa. Eh, yeah, mammy, mammy, see why I am getting a course better. Less one puna more, yours, no shame, almost any. Almost as I am for a month. I'm a ministry. Oh, Cuse. Yeah. Why? Pretty. If you answer, I'm a co. Oh, down so. Why didn't show? Or you also why? Oh, Asemu. So there be a lemon no, or your quarter honor, and the facilities no. Yeah. In your mock 5 year old, no quarter, you know. Yeah. Out there, Yediaman, you're about to manage Jensen Cra. Need idea them me and son. And no idea no day, Yajuma. Drove by a demand one, as I mean, son. Watch ya, and no man, no, it is a. To the beer, your gun and penny for Cassa. Hey, oh, there be. I say, Yamamu, as Omo come happy. Mammy or Frosty, the Bayard and Sue 20 uncle. And Snake and Sanke, Timina community be our hospital community. Bing. Gana trow, Kawatra, crap, system way. But to be common, Naria, you be see on. Yes, ye miano. Who could come see you? Timid in some tongue crop for so ever come out with some. One was a diono, as someone and a dear fanum, no mum, you deny, you didn't mum, I could just someone who could yes, Matiano. That's Miriam. You cabby, I fancy say, a way or say, over, said you. And sure, I want to know. I don't know my yammy. Hey, I can't go. So Costa, Costa, Chino cry. Costa, it's you. STC in the Goon. STC, STC in the Goons. Wait, now the HA answer send you with a movie. Mummy, instead, be STC, yeah, state transport. STC coach. And the Goon. Or the state no go, state no go. STC, state transport. What about you? It's your first state. It's a choice of mine. I can move your wood. It's your first state, naturally. The moment you be state, yes, state in these. Say, obey state in this. Say, how much for intercity? STC, coach. Eh? Chiafano. You would have money instead, say, or any day you. Now, so what you first state in the this is state, you know. Baby. State nine high. Ah, state nine high. State nine high. State nine high. STC. Shafa state no ko. And this state ni ko no. Say, why not travel car no ko no? Ah. Amen. What you state na mem. Mampeni for munye bunkasa o munye bribio. Yo. Amen. Anakono. No ewuram eko. Ti state dia ko dia. Wo baba Musa. She. Wo ba ebeja no. Buzanga vovo. Ah? Debi. Buzanga vovo. Ah? Kwani ejai ebeja wo ka no. Debi. She. Ensu akikremo na bisa batakali. She. Odi kafa batakali ko yo. Na kremo ko. Hello Pacho, di baby agaze free. Yam. Hello, good evening. Me juso. Mata me di je mkata di Dominic ma. Me di wadama. Good evening. Me di je mkata di Dominic ma. Pacho agaza. Oh, de suna ya me de. Never blame me for about me phone so ya see account. Oh, you know, account. Say to me, see you now, yare. Why you got a snap? Me ask you to ball a good. No, but the phone is can be different. Yeah, na account. It's no be out state in waka. Say I didn't put the phone answer. I saw the waka. They are gonna buy me. E don't waka. So no one can check pa. Amen. Me see you na. It is the book of Isaiah 1 verse 4. Being your tree, me start is the one. Isaiah 1. Me say, Cremo 4 count, a Christo 4 count. Isaiah 1:4. Mam you be free am your 4 count, as 4 count.
Edifo ka ho. Dabas ka ho. Dababi wo no park ball on ka mu a okwa no yi remote kwajo je chochire no to fa window no mu. Tie babo. Was oh omani mo ne fo. Oman na your mind by fo. Oman wasu yasu we. Wasu die eyedru. Yasu die we edu yasu en 3. Amomo yo asifo. Ya ye mo yo asifo. Ema wa pro. Ya ye ema ya pro. Waja urade ye ja wo nyankopon wo buizra kronkron ne nimtia ye buizra kronkron nyankopon ya woni den animtia wasan wachi ani adan ya san ye chi wo nyankopon asam ho adenti dientira ana wo mmomwara dientira wo moyen ti o se muri koso asane mo echi koso asan ye ja de pa ye nimu ye ti mu nyina yare o se ti mu nyina yare de soro yare akoma mu nyina hojo ti body ni nyina yare soro yare ase o yare ko se hwe han finance kosi atifi emu die bi na ne ho go bia ni wa obefa no wadu obe be kroni eswasoa na dani e pre eni ekromo na yesa na joba gana sa na joba ni na hu krokro blesses wo mia pastor tatare na won chichiri ekro we boss me mia kro no ba na ye pacha woni penso memia na ye pacha ekro na tutu me se enye no tom eti efa nya manyosa won fa mo njojo ye njojo ye obi pa wo memia ye nya di ye mia ye kro no mo asase yasase adampan mo nkro ye nkro wo de oja se ne wo de hwehwe wo de hade wa o hwese wo eja nsu ato circle nsu ato nsu na yiri na ja so ato fire service no fine eti wo ti wona yetimam na bufu fire service ni na sabe adan oye Spider-Man fire service man oye Spider-Man u beble mu no nsu na to fire service man no okọ hono ayi fa no mfa nkọ ayi no je anani say engine no dinam kan say nsu gura engine mu a car so aka nsu no mu ana o ka so oye fire service car no sabe ono no o say ye reni we o ka say ship no me ba no na we bu say full fire service for no na man for cassette am munya botre intercity coach kra nso de ni ko na fire tanker oba de fani sanka ho amen hello pacho di baby agasa free hello pacho di baby agasa free menti on kaye na me yana me pon me bra na so ye tam na so sabre wote meni a emprimu akoma da bia wo yo man ba pa da won adi so what to bola de gu gotam na nso ye yiri a show dem na bon pass wo nyankopɔ fa mbɔ ne kyale yes wo ye mayoni na nam nsa so wan to nyema bi yie ye nyina ye nsre na we ni nyam sebe predia se ye be kompabo tabi na mu yemma modi se ye be botene bra ahonidie ye nsu ahonidie yes no bi wo timantem wadan no gangare no tieri wo ye gbe na me sa di mra bi bai me se mra bi o Ghana bibisa kwase mi meye ye nyima no ye be sheda ape me se one day ma be gi morning show na ye okay this one is how yes o man enko say esi sign na sabe obi timantem no person ye gota yes one first kan na assembly adan sika no dia meti area obi ti area o se kwan na wo no me pese me ye o pese wo ye yes one first kan na assembly ana assembly mo na omra me chese say na ye nya no ana ye first kan na assembly na mo dia mo won mo dia wie scientist has mo tire mo ko soro wo mo dis ke bia maje mrs asament asie gisa mo kirem gisa obi ba be yi ano say nya no kre and gisa de dey trim no anya dey trim do ma kam ya te no uti ba bi pese ye ye ma kwan ane aban be ye road no so wanya ska dia fa bra aban ene po keke kra obi akwaji na odi besi area efo obi anim keke no na area ni pare to so ompe wo bra later no obechi light odi timantem ho to ba ko area bi no ensu oyi obi a na obi tawi num do hwe no go wo no oto no obi so wonte ase ube kom sa na obi won so kwan yenya kwan to na kwan mu na ho na BBC a first service wetumi afa ho o se no wa block road no wa block road no odi timantam sankwase adi odi eda odi timantam
obi te ye te keke ne kura no si ye nyina kin adwabom adi good measures bi ato kura no ɛhɔ kura no so ye ni hɔ aw trust in kia jimbom papa ye kekensa bom na say the got away yeah we area pese ye obi se ote on ti aba na emeye eno so ti mamu ni unu nyansa bia ni tirim oso on ti ye konbudu ni aja ye bi wo road number ye dia support o man no ote o se aba na emeye sorry o se odoni man susu wo do man the more dinfo san ko nyama we mu nyina ekoso o mantam ti mantam ya sumye ni ho asi we ku bisi fie bi misi nanu efie bi ma sebe mpraduasa we eja to ho won eja to ho ewia obi anko no ma je fie ofo nkwala nkwa na o ma me no papa so ni ho adenti asetre boni papa ni yire ni mantam of 40 onti enkwala na post na abeto jenmu ho enka obi akoma say yen fe fire service na eja kese yen croford de say jana to fie ho yen tamantam nya sa o go area bekase wo be blame area for business asetna ben na sa papa ne yire ni mantem of one ti mum ye nyan sansanfu na mo kwa asore wate wo be ko no oja prayer camp ake kam nkwasa ke kam awrade nyakopo to den a wan tia ka ke kam wo ke kam nkwasa ke kam sa nyakopo fa bo ne ncha amen wo bi na say your mind eto mo trust twaya man kola ye fie hio enka obi akoma eti nkrofo etwem mom na eche obi mro ade esi manta mo nim but enka obi akoma because omo tio na ntokwa hunu ufa kai biasa mo tuo mo a obi ntan na nyere enhwom ade na mo tena biasa na mo yesa mo kwa sori o fre nyame o bompa yo o retonso me meka preaching hasemo meka sani me nyamo yo mona mo sia se nyankopon na se monye na mpacho sa asetena bone no so wan na se monye intama ntem ndi bone sa dabi yo afamo die na me so me nyama afamo die pasa ben sama pon papa body nshira wate body ma onyini nche ma o man Ghana amen ni obode ya we ma abusiafo asem ne da ho no yade na anya aka ne ho akane ho yesre Ghana mpanyimfo amanyufo se mun sori o mun kasa munye bribi na mfoni a etwagudie egu omane ni mu ase abusuafo libi ya wasafo na wuti yenken ani obode adom asempa na bawiye kitobie no wesa yesi diofudu apa na epia no uhwe juma obode afa papa so aye na nwumre ya ese woni ne nso ka kire edie na wo twen jumedie se le wo se yesom ne peja na tumi konkan na omani tumi fa ne ntamapa efra enti number ne 0242 327172 0242 327172 anasi 0207 211 337 0207 211 337 kitobie no we so fa na phone no na ka crowd be supportu apostle Okwajiman ani wa metonhwe wa metanwa wa meye wa nemum no be kan no kura sampa no dwumedie save na oboa oboade enso be hu sampa wo nso udo man udwini o man no ho 85 number no na so apostle Okwajiman asenim so wate ase boa na dwumedie no enkoso libia wasafo ye onkrobata pi ti se bia ba bia wo no ufu sasafo ni bi ni wa wo de fa number no number bia o screen so bia fa na frɛ ebi wo ho a ye be kyerɛ ba bia ben wa na se ba bia ebi wo na wo so wa beka asafo no ho na ya wehwe ye nkwaje kyerɛ kwan se wate ase abusiafo dwumadi se wo pese wo bo wadwadi bi dawru ewo so a akwanya no ewo ho ani akwanya no ewo ho ubetnya frɛ 0244609545 udana se number bi o de ofra eni ubedi twitwi nkomo na wo so wudi wadwadi na fa dwumadi su esan se o man Ghana eni wiase ena hwe dwumadi obode nhyiraw se waji bre na wahwe papa ebre na ye bi obode nhyiraw man Proverbs chapter 11 verses number 10 Proverbs chapter 29 verse 2 oba besia ubedi wa sori echi ebedi matem obra sabe mpredia se be ma wonye ho ade akura wabodado on gate echi wa odro so se enye evidence why
about that one, the boy, and he draws the cell. I draws the cell. Yes, I'm watching who that though. Ah, grassy for aqua. Then say you boy, Nedo Drossoko. Ah, Gaza had the papa. Jenny, Yakasa, men fat or so for our don't know. Immediately, Debbie, maybe I'll draw the same crown. And yet, college place. And yet, baby, evidence. Evidence. Unia no ye question prama wo draw so say be man pomachi aboda do ama wo draw so say onju odi nko wo fusi yakopon chew chew wacho onim draw so ko e ko no say free wrong place ana wo fusi nye evidence abafo nchew o ma chew oba de fani senka amen pressure tala be draw so say nye kuyi insurance for draw so pass my chat ye ni ye ade ase baby I draw so say here no bi san kwase say ye ukun dan ma Debbie ah baby I will board wrong place wo de draw so say here enye na nsu ayiru boy na nsu de draw so ko wo be kan kwase asam wo case ha ade na isi kwase o ma ya mhyew ate nsu atime you draw so won ma chi de ko obra ba ma ashawo fo kwa nya sa Debbie ashawo ni onje sam Debbie Kristo ni akoye bi ade ashawo ni kra nya sa ashawo ni be jado draws na nsu afa Debbie aba kwa ka ba na men ko wate bro chata 11 anya me any time we have time masa I don't time Debbie onya ko pa ya wan fani sanka amen kwa ka sa na men ko bro chata 11 tie bible verse 10 tie o se trene fo di ya what you trene for bi bottle ne bra ba o man ne ho san no man Ghana fan to my pefra na se abonye fo se ya sa abonye fo to man mu di bone a wo huro nyamwe o man ye hey ate nyako po betre nya bla bo na nya wo bansa bi wo draw se o plan dem na nsu yi ni ko ate enam telefone shi na so me ade a wo yi na wo ye Christian na wo ya asha woni kra nya asha woni so be mistake na wa jare draws na nsu afa onye ufo Christiani woni mu ase masa jai mapon o de ya me so far STC so far draws ya ba patu bete oba de adum a onyakopo ya wahu ya mobo o mienti ase apon ketu obi answa be ya sempa na ba wie ya yes dem dia ba wie ya no pacho obi amfa ne dia wom ya chichiro man no yes no man amfa ne pam fra nyakopo chira amen medical maka me na man ne da so 0242327172 ketu obi answa se box na me banko bia to gloves asha mes se me mesen na me kwa America kwa burudi la hoya nyenyi ska meji Ghana na o kan kro nya wafo support ni enti memra yes so body aduma ye nya brand bio mochna kebetumi aba ye say I say the frafra yes it piat ni time ye nya gap kakra bia pa ni ebewuram obadi enchira because your time you say football for na je time no obadi enchira amen onye akoma so aduma amen pasmense enko papa na yemfa branch into dwa obadi adum ekumfi otuam ekumfi otuam central obadi adum living yawe epi ho ani sabati ya ashase be 2 weeks ago it wo ekumfi otuam eni nimpatem ye wo a friend say otuam international school no eho ene ewo omodi ase obe frɛ 0544689875 and I say number be ask you the frɛ ye be direct you alcohol no and memfa we New Jersey branch so almost start every Sabbath bia Saturday bia US New Jersey branch New Jersey wow say ya start ya sorry ya so dem every Saturday bia Asia or into for US branch na manua ubisa be bia New Jersey branch o me direct na woni ya di Asia mu ho no bia we New Jersey ube New York kra ubitimi akọ ya we nsha be onye wakoma so ade ma